I think it depends on like and so personal interest. ለኔም እንደዛ ነበር. From childhood, more interested in it was in technology. It was in hardware. I was not a software guy. Again, from elementary, I used to be like very obsessed with like robots, robotics, electrical. I used to say even like electrical, mechanical engineer. No, being a bear muscle, just because like robots. እንደዚህ አይነት እንትን አላቸው ብዬ ስለማስብ እና ግን ኢንትረስቱ ስለነበረ ጀስት ፋውንዴሽናል ኢንትረስት ወስደ ከዛ በኋላ ሃይ ስኩል ላይ ስገባ like ስለ ሶፍትዌር ምናምን I started like having clues and like inform ምናምን በደንብ ማግኘት ጀመርኩ ምናምን there were events ደግሞ like ያኔ የነበርንበት ጊዜ ላይ so that was an eye opening moment for me ከዛ በኋላ ግን በዚህ ሮድ በስነ ስርዓት ኦኬ I want to be deep. I have to do this to become a developer, recruitable የሆነ or business start employable የሆነ developer ለመሆን እንደዚህ ማድረግ አለብኝ የሚለውን ነገር ያ mostly ያገኘሁት is from communities እና from podcasts. I used to maybe like if you are old enough, I don't know, I mean I'm getting old, so good. If you remember, Early Days of Google was በጣም የሚገርም ፖድካስት ነበራቸው እና አሁን ላይ የፖስቲንግ ቫራይቲ ኦፍ ኮንተንትስ ምናምን ነገር ሰዎችንም ያቀርባሉ ከቴክ ጋር ሪሌትድ የሆኑ ግን Early Days of Google was በጣም really good. I used to like listen በጣም የነሱን ፖድካስቶች በደንብ ማለት ነው እና አንዳንድ ኤፒሶዶቻቸውን ደጋግሜ ነበር የምሰማው. There was this episode, if you guys know, Mike Ababa, I guess. He's one of like የነሱ friend ግሩፓቸው ውስጥ ብቻ አለ እና first time freelance የሚባለው ነገር working remote የሚባል ነገር የሰማሁት is from that person. I mean as a concept ሌሎቹ ዛሬ ሆስቶቹ ፖድካስት ሆስቶቹ I knew like እንደዚህ ውጪ ምናምን እንደሚሰሩ ግን I didn't know like how someone can work like abroad ምናምን የሚለው ምንም ኮንሰፕት አልነበረኝ እና the first time የሰማሁትም ያየሁትም የነበረው it was my first experience like እንደዚህ በኢንፎርሜሽን ማለት ነው እና I remember I watched this podcast like 8-7 ጊዜ እና I was like okay I have to get because I was dedicated ነገር okay how did this guy was able to find like this kind of jobs because at the time I was not only biased ነበር ግን I was not good at still I don't know good still I'm not it's not a self debate ምናምን ማድረግ ሳይሆን there are a lot of talented people out there and not just compete ከማድረግ አንፃር እና I was not employable because I like binging this content ምናምን ነገር በየቦታው እንደዚህ የሚለቀቁ ነገሮችን I started thinking okay how are these guys እንትን እያደረጉ ያሉት ክላይንት እያገኙ ያሉት or ደግሞ jobs እያገኙ ያሉት የሚለውን ነገር I started like binge watching most of the podcasts contents ምናምን ነገር LinkedIn ላይ I used to be active back then እና ሰዎች ማን ሲፖስቱ okay የነሱን ባክግራውንድ ኦኬ የሰሯቸው ፕሮጀክቶች ካሉ ምንድነው እና የሚለውን ነገር ለማየት ሞክር ነበርና it's more of እንደዛ አይነት ባክግራውንድ እንደዚህ ይሄ ነው ብዬ like you point ምናምን you turning point የሚባለው I don't know ብቻ you turn ምናምን የሰራውበት ፖይንት የለም ግን it was more of like a curve ነገር like eventually through process ምናምን ነገር ወደዚህ መጣሁ እንደዛ አይነት way ነው Nah, I'm not sure if it exactly answers your question. Again, yeah. If it's like cover Colorado, I'm happy to explain more. I think that doesn't matter so much. Nothing for your answer. I think it was a nice answer and it's about አብዛኛውን የጥያቄውን part እና አሁን ወደ ምን እናደርጋለን አብዛኛው ተማሪ ስተዲ የሚያደርግበት ይሻላል መጀመሪያ ላይ ስፔሻሊ ደግሞ ሲጀምር ማለት ነው እና አሁን ላይ እንደምናውቀው በጣም አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች አሉ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች በየጊዜው በየሳምንቱ በየወሩ በሚለቀቁ
አንድ ሰው እንዴት ነው ፐርሰናሊ የቱን ልማር፣ ምን ላይ ፎከስ ላድርግ፣ ኢነርጂን ምን ላይ ኮንትሪቢዩት ባደርግ እንዲህ ይከፍለኛል ብሎ መወሰን የሚችለው ከአንተ ልምድ ማለት ነው። Okay, so Arif, you know, this is actually like one of the things that I used to miss ከትንሽ ጊዜ በፊት because I used to think okay like still it's good like አንድ ሰው ያገኘውን ፍሬምወርክ ያገኘውን ላንጉዌጅ or ያገኘውን ኢንትረስት ያደረገውን ነገር ቢሞክር በጣም ጥሩ ነው። ግን from the perspective of like trying to find የሆነ solid የሆነ career path out of something, it's better to specialize on የሆነ አንድ ነገር ላይ you can use your weekends እና ደግሞ ከ9 to 5 አችሁ በኋላ 5 to 9 አችሁ or የሆነ በቀን ሁለት ሰዓትም ያብስራ እኔ እየሰማሁ አይደለም። ይሰማል ያብስራ? እየሰማኸኝ ነው? መጀመሪያ ላይ ላይክ ሞስትሊ መጀመሪያ ሲጀመር ኦር ደግሞ ላይክ somewhere in my path to become like አሁን ያለሁበት ወይም ደግሞ አሁን ያለሁበት career path ላይ I used to meet some of the stuff like some stuff like which is በጣም really crucial ብዬ የማስበው ነገር ነው። አሁን የጠየቅሽኝ ጥያቄ ማለት ነው እና ምንድነው ላይክ ስፔሻላይዜሽን ያስፈልጋል አያስፈልግም which one should I take እና በዛ በየትኛው መርጬ ልግባ የሚለው ጥያቄ ማለት ነው እና I used to do like a lot of stuff like I used to do web mobile still አሁንም I'm more like a jack of all trades ግን mostly ዌብ ላይ ነው ሴትል ያደረኩት። ግን ምንድነው if you're planning to choose የራሳችሁን የሆነ career path programming is broad በጣም ሰፊ ነው እና try to find something በጣም interested የሆናችሁበት try to find something that you can do አሁን ባላችሁ resource. For example, let's say you want to do like game dev እና gaming PC የላችሁ or mobile dev ነው መስራት የምትፈልጉት or iOS dev መሆን ፈልጋችሁ ማክ የላችሁ ወይ ደግሞ እንደዚህ ብቻ like resource የሚገድባችሁ እንትኖች አሉ። ለምሳሌ or ደግሞ you want to be quantum የሚሰራ ሰው ግን you're not even in the community or you don't have any resource related to quantum computing ላይ ከሚሰራ እንትን ጋር ምናምን ነገር ማለት ነው። ስለዚህ if you want to get like a career out of what you're doing, I would advise you guys like የሆነ ሰዓት ወስዳችሁ try to like okay ምንድን የትኛውን career path በወስድ okay which one is like more preferably ለኔ የሚስማማው ኢንትረስት የሚያደርገኝ የትኛው ነው? አንደኛ ነገር። ሁለተኛ ነገር ደግሞ አሁን ባለኝ ሪሶርስ ጀምረው የምችለው ነገር የትኛው ነው? ለምሳሌ ሞባይል trying to get into like mobile development without having like decent PC, it's going to make your career በጣም brutal ነው የሚያደርገው። I've done it before like በጣም የሚያስጠላ client experience ነበር የነበረኝ። just እንትን ለመስጠት ነው ኮዥን ነገር ለመስጠት ማለት እና ልክ እንደዚህ ቦትልኔክ ሊሆንባቸው የሚችሉ ነገሮችን አውጡ። መጀመሪያ ኢንትረስት የያዛችኋቸው ፖይንቶች የትኞቹ ናቸው?
እንደ እንትን ነው አሁን እንደ ስትሪም ነው እየከፈልኩት ያለው ወደ ፍሬምወርክ ምናምን እገባለሁ ግን which one are you interested in? Are you interested in web dev? ኢንትረስታችሁ ያለው ሞባይል ዴቭ ላይ ነው ጌም ዴቭ ላይ ነው? Are you interested in AI machine learning ላይ ነው ወይስ ደግሞ interested data science ምን ላይ ነው ኢንትረስትድ የሆናችሁ? Try to figure that out. That's the first thing. Just don't think about the money, don't think about like you ሃይረብልኝ አይደለም ምናምን የሚለውን ነገር if you're starting out ነው just ይሄ ማለት ነው ያንን ኦልሬዲ ፊገር አውት አድርጋችሁ ለምሳሌ ሌትስ ሴይ ዌብ ዴቭ ላይ የገባው ብላችሁ ታስቡ ከሆነ ደግሞ bunch of ways to build web አይደል I mean the possibilities are endless. You can build an app with like Next.js or Laravel or Ruby on Rails or like Django በጣም ብዙ አማራጭ ናቸው እና which programming language are you interested in? I mean እንደዛ ብዬ ነው የማስበው like most of the people እዚህ ሀገርም ሆነ JS ecosystem ላይ or TypeScript JavaScript ecosystem ላይ የሚሰራ ሰው አለ and then some people work with PHP Laravel and some people do it like with Python and stuff ምናምን ነገር እና እናንተ ኮምፎርታብል በሆናችሁበት ስቲል ይሄንን ማለት ነው try to use and comfortable የሆናችሁበት ሁለት ወይ ሶስት ነገር ላይ ኮምፎርታብል ከሆናችሁ let's say you are comfortable with like Python and JavaScript or Python and TypeScript you can use like your backend full stack developer ነው መሆን ፈልገው ካላችሁ you can use like Django for your backend እና React or Svelte for your front end እንደዛ ከሆነ ችግር የለውም ስቲል እንትን ከሆኑ ኮምፕሊመንታሪ ከሆኑ ችግር የለውም ግን ስቲል ፓራሌል የሚሆን ከሆነ ፓራሌል ስል ምንድነው ለምሳሌ let's say you're trying to figure your career full stack dev ሆኜ career path ወደ full stack እንዲሆን የምፈልገው ብላችሁ if you learning at the same time Django እየተማራችሁ Laravelም እየተማራችሁ እንደዚህ ጋር ደግሞ let's say ሆኖ or የሆነ API እየተማራችሁ ከሆነ it's going to take የሆነ ታይም እና እዚህ ጋር መስራት የምትችሉበትን ጊዜ እየቀነሰባችሁ ይመጣል ስለዚህ learning phase ላይ still የምታውቋቸው ከሆነ that's fine በጣም አሪፍ ግን አሁን ላይ like strictly በሆነ limited በሆነ time frame ውስጥ I want to get a job ብላችሁ ከሆነ እቅዳችሁ የሆነው just try to focus on one thing ማለት ነው now you can still like niche out ማድረግ በጣም niche down አድርጋችሁ you can go okay I'm going to be like a front end dev I'm going to be a back end dev ምናምን ብላችሁ niche ማድረግ ትችላላችሁ it's up to you guys ግን I advise everyone to be a full stack dev at this point ምክንያቱም AI is getting good at it እና if you are በጣም highly talented you might have a chance to become አለ አይደለ front end dev ተብላችሁ አንድ ቲም ውስጥ ልገቡ ትችላላችሁ ግን አሁን ላይ ላይኑ is blurring በጣም blur እያደረገ ነው ያለው ይሄ line between like the front end and the back end የሚለው ነገር it's blur እያደረገ ነው ያለው እና I advise everyone at least to have a medium or average knowledge of like back end if you are a front end dev and to have like a basic or the more average የሆነ knowledge of front end dev as a back end developer እና don't stress out በጣም stress አታድርጉ try to find okay you can go Stack Overflow ላይ መሄድ ትችላላችሁ Stack Overflow I guess በየአመቱ they have እንትን አላቸው የፍሬምወርክ የፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ምናምን እንትን ያወጣሉ እና you can pick one of the language trend እያደረገ ያለው እና comfortable የሆናችሁበት I know this is like እንትን ነው it's catchy ነገር like trend እያደረገ ያለው ወስደን የምንማር ከሆነ are we actually like learning or is it becoming more like monetized እየተፈጠረ ነው it's more of like for the nerd see concept okay if you're focusing on the career part just focus on one framework one library one ecosystem and personally በጣም hugely tied የሆንኩት this TypeScript ecosystem like there are sometimes I might touch PHP there are sometimes I might touch Python then that doesn't necessarily make me a Python dev or the more PHP dev now I think pointy like ገብቷችኋል ብዬ አስባለሁ እና that will give you a huge advantage በጣም advantage ይሰጣችኋል ለምንድን ነው እንደዛ ያልኩት ምክንያቱም ከምታስቡት በላይ there are a lot of companies እናንተ በምትሰሩት
ኢኮሲስተም ላይ ያሉ you might think okay like ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አብዛኛው software is built with TypeScript so I should not learn TypeScript እንደዚህ አይነት በጣም ብዙ ጥያቄ እንደዚህ ስለሚደርሰኝ ኢትዮጵያ ውስጥ ሞስትሊ ላይክ በፓይተን እየተሰራ ከሆነ ኦኬ እኔ ደግሞ ኢንትረስትድ የሆንኩት PHP ላይ ከሆነ ኦር በጣም ኤክስፒሪየንስ ያለኝ PHP ላይ ከሆነ should I quit PHP እና go doing Python still ተመሳሳይ ነገር ማለት I could have done it with Laravel ግን እዛ ጋር ሄጄ እንደ አዲስ ጃንጎን እየተማርኩት ቴክኒክሊ አይከብዳችሁም ለመማር it's going to be week or two ግን ኮሚትመንት ይጠይቃል you have to adapt to the new technology ምናምን ነገር ራሳችሁ ስለዚህ try to niche down እና እዛ ላይ ፎከስ ለማድረግ እና you will definitely find a company who will fit your tech stack or your tech ecosystem as long as you're good at it ማለት ነው more focus ቢደረግ ብዬ ማምነው እኔ personally instead of wasting your time which framework or which እንትን ምናምን ልግባ የሚለው ላይ ፎከስ ከምታደርጉ try to pick one you can pick like የቀለላችሁ ሊሆን ይችላል it's not going to be easy like ሁሉም ግን relatively easy የሆነው መምረጥ ትችላላችሁ or popular የሆነው መምረጥ ትችላላችሁ popular የሆነው ማለት ትሬንድ እያደረገ ያለው መምረጥ ትችላላችሁ or ደግሞ ብዙ ጆብ ያለው የትኛው ነው ብላችሁ ሰርች አድርጋችሁ መሄድ ትችላላችሁ it's up to you guys ግን make sure to pick one የሆነ ኢኮሲስተም ነገር it's better ኢኮሲስተም ቢሆን ምክንያቱም most startups በሉት most of the companies they prefer like አንድ ቴክኖሎጂ ላይ እንትን መስራት instead of like variety of technologies ብዙ ጊዜ ቢግ ቴክ ምናምን ሲሆኑ or ትላልቅ companies the giants ሲሆኑ ነው ብዙ ኢኮሲስተሞችን ላይ ያለበት ብዙ ቴክ ኢኮሲስተም or ደግሞ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ትችላላችሁ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉባቸው ስለዚህ try to niche it down ከዛ ውጪ do projects like that's the first and the last advice I can give anyone and now I'm sure like try to find like some ambitious project doesn't have to be like something that you currently know how to do it again try to find something የሆነ ኢማጂን የምታረጉት or somebody ከናንተ ስማርት ነው ብላችሁ የምታስቡት ሰው ሊሰራው የሚችለውን ፕሮጀክት ብትሰሩ I'm sure like at the end of that project የሆነ ሰው እንደምታገኙ or you will be በቃ hireable ያንን ፕሮጀክት ምክንያቱም it will teach you a lot ማለት ነው እና you can do it ደግሞ በፈለጋችሁት ፍሬምወርክ or በፈለጋችሁት ላይብረሪ እኔ ዌብሊ ስለሆነ ነው just to give you a scope ማለት ነው እና ዌብሊ ስለሆነ እያወራሁኝ ያለው try to ይሄንን ነገር ብዙም እንደ ቶፒክ ነገር ጊዜያችሁን ባታጠፉበት or ደግሞ ታይማችሁን ዌስት ባታረጉበት ምክንያቱም it will lead you to procrastination which will be ደግሞ against you like የሆነ down in the line regret ነው የምታረጉት ያጠፋችሁትን ታይም ምክንያቱም እዚህ ጋር okay somebody is saying PHP is lucrative and somebody is saying JavaScript is TypeScript JS ecosystem is lucrative everybody will say stuff what you gotta do is just focus choose one framework or one library or one ecosystem እናንተ እየተቸገራችሁ ያለባችሁ and then try to go all in በዛ ነገር ላይ try to be as good as you can ማለት በቃ try to build something good everybody wants to see something like merit ላይ ያለ ነገር so የሆነ practical የሆነ ነገር try to build and then yeah I guess like ያንን ነው ማለት እንችላለን don't waste your time in introduction በመምረጥ ማለት ነው እና በጣም ከተቸገራችሁ still I know some people በጣም ይቸገራችኋል ምክንያቱም I've talked to a lot of people እንደዚህም ብዬ like የፈለጋችሁት ኢንትረስትድ የሆንኩበትንም አላቅም ያለኝ በጣም ብሷል እና እንደዛ ከሆናችሁ በቃ just go blindly copying የሆነ someone you like የምታውቁትን ሰው I mean የሆነ ትንሽ I know it sounds quirky እና ነገር ግን it gets the job done I guess like try to find የሆነ ለምሳሌ እዚህ ኮሚቴ ውስጥ ካላችሁ probably ቻናል ውስጥ ካላችሁ ሌላ ኮሚቴዎችንም ታውቃላችሁ እና የእነሱን ኮሚቴዎች ምናምን የምታውቁ ከሆነ try to go to a code night
ኦር ደግሞ እንደዚህ አይነት ኮሚኒቲዎች ውስጥ እና ኢንትረስት የሚያደርጋቸውን ሰውዬ ምንድን ነው የሚሰራው እዚ ባክንደ ስፔሻሊ ባክንድ ላይ ስፔሲፊክሊ የሚሰራ ከሆነ ኦኬ ሌሚ ጎ ዱ ኤግዛክትሊ ዋት ሂዝ ዱይንግ ምክንያቱም ዊ ዶንት ዋንት ቱ ዌስቲንግ ታይም እዚህኛው ነገር ላይ የሆነ somewhere on the line okay this thing is not interesting ለኔ I could have gone to this one ብላችሁ ዲሳይድ ታደርጋላችሁ ምክንያቱም at least now የሆነ ያህል ርቀት መታችኋል and you have a slightly better understanding of what is going on ነገር ምክንያቱም most of the people መጀመሪያ ላይ ትንሽ ግራ የሚያጋባቸው ነገር ምንድነው ኢንትረስት ማላቀው ነገር እንዴት ነው ኢንትረስት የሚያደርገኝ የሚል ጥያቄ ስላለ I'm sure ይሄኛው እዚህ ውስጥ ገና እየጀመራችሁ ካላችሁ ጥያቄ ሊፈጥርባችሁ ስለሚችል የሆነን ሰው might be like someone from like Arab countries ሊሆን ይችላል ኢትዮጵያ ሊሆን ይችላል it might be your friend it might be your I don't know teacher just go and try to copy what he's doing in a sense okay is he going as a mobile developer እና ቀደም እንዳልኳችሁ ሪሶርሳችሁ ምናምን ነገር እዩ so is it doable for me so if it is doable for you just go on and do it I guess ይሄኛው ሶሉሽን ይሰጣችኋል ብዬ አስባለሁ ኦኬ እንግዲህ ያስራ ባላችሁ ነገር ምትችሉትን ስሩ ብሎናል እና አይኦሲንክ እና ሁላችንም እንደምትሰማው priority is and starting is a very good skill እና እንደምትተገብሩት ተስፋ አለኝ አሁን ቅድም አንተ ስትናገር ኤአይ በመጣበት ዘመን the line is fading ብለህ ነበር እና አሁን የዴቨሎፕመንት ፊቸር ሼፕ እያደረገ ያለው ኤአይ ነው ሁላችንም እንደምናውቀው እና ኤአይ ቱልስ እንደ ቻትጂፒቲ ከርሰር ኮፓይለት በጣም ፋሚሊያር የሆኑና ዴሊ ሀብታችን የሆኑ ነው ሶ in your opinion እንዴት ነው አሁን ላይ ደብ ላይ የሚሰሩ ሰዎች ወይም ቴክ ላይ የሚሰሩ ሰዎች ኤአይ መጠቀም ያለባቸው ዋይዝሊ ለኮዲንግ ሊሆን ይችላል ፎር ለርኒንግ ሊሆን ይችላል ፎር ፕሮዳክቲቪቲ ሊሆን ይችላል እና እንዴት ነው መጠቀም ስለማስባል okay if you're learning I think it's system ለመማር መስከረ like is በጣም really good resource እንደውም as a generation like በጣም እድለኞች ነን ብዬ ነው ማለት ነው ለመማር የምትጠቀሙት ከሆነ try to avoid it in a sense try to avoid እንደዚህ አይነት vibe coding ቶሎችን or ደግሞ ምንድነው የሚባለው vibe coding tools ስል ላቨብል ምናምን ብቻ እንዳታስቡና these cursor windsurf or እንደነዚህ አይነት ቶሎች አስቡና ለምንድነው እንደዛ ያልኩበት ምክንያት I know it's በጣም extreme የሆነ ሀሳብ ሊሆን ይችላል for some of you guys ግን I think it's better ለምሳሌ if I'm learning something let me say okay currently I'm interested in machine learning and በራሴ just I'm trying to study some like I'm not trying to become like good at it ነገር I know like በዚህ ባጭር ጊዜ መሆናቸው ግን ምንድነው I'm trying to avoid using AI as a helper code በማድረግበት ጊዜ ላይ or ደግሞ let's say ለምሳሌ የሆነ I'm planning to do some projects ምናምን ነገር ለበት እና specifically በማላውቀው ኤሪያ ላይ ሲሆን I'm very conservative ነገር እዛ ነገር ላይ okay I have to understand what is going on because like sometimes there might be slightly like ትናንሽ የሆኑ dumb way of like AI recommending you like የሆነ የሚያስጠላ implementation and then that will literally like kill the project ነገር or ደግሞ kill the productive building ነገር I've experienced it like this a couple of months ago ነገር እና if you're trying to learn ስል it's not only for beginners ምክንያቱም ልክ አሁን ሜንሽን እንዳደረኩት might be የሆነ አንድ ፕሮጀክት እየሰራችሁ ሊሆን ይችላልና you're trying to do like ለምሳሌ let's say image recognition እኔ የምሰራው አፕ ላይ አለ ብለን እናስብ እና I'm trying to do image recognition which I've never done before I have no idea how to do it so I have to go and learn
እንዴት ነው ማረገው፣ እንዴት ነው ኢምፕሊመንት የሚደረገው፣ በምን ወይ ኢምፕሊመንት ባረገው is better or ደግሞ is efficient እና የሚለውን ነገር I have to understand that እና ያንን ነገር ለማድረግ ስፈልግ okay I can go to Cursor and then probably የሆነ ask him to do some stuff, some weird stuff which I don't know and it can probably spit some code for me like in a weird way. Maybe እዚህኛው ጊዜ ላይሰራ ይችላል but in a weird way most of the time it might work. That's the problem. እና እንደዛ በሚሆንበት ጊዜ you have already like እዚህ ጋር የሆነ you had a chance to learn about something, to know about something እዛ ጋር ልትሰሩ literally could give you የሆነ advantage over others ነገር ግን እዚህ ጋር just because you're using AI unless the product is yours and you're trying to አይደለ build እና ship fast that's going to be a problem እና ለመማር ከሆነ try to avoid it እንደዚህ ኢንላይን ኮዲንግ ቱሎችን ምናምን ነገር because it's going to spoil you እና at the end of the day የሆነ ባግ ሲመጣ ምን እየተካሄደ እንደሆነ ማታውቁበት ሲቹዌሽን ውስጥ ነው። ግን ለመማር ደግሞ it's also good ብዬ ነው የማስበው you can use ChatGPT, Claude በጣም በቃ or even Grok is also good እና literally አሁን ደግሞ ዶክመንቴሽኖች ራሱ እንትኖች እየመጡ ነው ኢንላይን ቻት ቦቶች አላቸው ዶክመንቴሽኖች እና you can use those chat bots በደንብ አድርጋችሁ ዶክመንቴሽኑን ለማንበብ because we always have to go to the documentation like there's no shortcut ብዬ ነው የማምነው ምክንያቱም somewhere down in the line the code base በጣም ነው የሚበላሸው like trust me like I've seen it like literally በስንስራ ፕሮዳክት ፌል ሲያደርግ አይቻለሁ እና በዚህ ምክንያት just because of vibe coding ሙሉ ፕሮዳክት ፌል ሲያደርግ አይቻለሁ እና I'm really conservative on this like እና ዴቨሎፐር ደግሞ ሆናችሁ try to use it like በስኮፕ in a sense ምንድነው if you're trying to implement a feature let's say ለምሳሌ I'm building እንደ lovable አይነት ቱል ለምሳሌ ቢልድ እያደረኩ ነው ብዬ ላስብ so let's say the lovable አይነት ቱል እየሰራው ነው ብዬ ላስብ እና ያንን ቱል እየሰራው ለምሳሌ I have an agent ኮድ ሪቪው የሚያደርግ or ደግሞ ዲባግ የሚያደርግ if there's like የሆነ ችግር ካለበት ዲባግ የሚያደርግ ኤጀንት ቢልድ እያደረኩ ነው ብለን አስብ እና if I'm trying to build that already foundation ፕሮጀክቱ ካለ let's say ኮድ ጀነሬት ያደርጋል ይሄ ፕሮጀክት የዩዘሩን ናቹራል ላንጉዌጅ አንደርስታንድ አድርጎ ፕሮጀክት ስትራክቸር ማውጣት ይችላል የፕሮጀክቱን እንትን አይቶ ስኮፕ አይቶ ፕሮብለሞችን ብሬክዳውን ማድረግ ይችላል ብዬ ላስብ እንደዛ ኦልሬዲ ያን ሁላ ፊቸር ኢምፕሊመንት አድርጓል እና ዳውን ኢን ዘ ላይን ኦኬ ምን ትዝ አለኝ ዲበጊንግ መኖር አለበት ምክንያቱም ኤቭሪ ኮድ ቤዝ ኢዝ ጎይንግ ቱ ሃቭ የሆነ ባግ ስለዚህ AI has to be able to figure out a way to debug this ብዬ I'm building a debugging agent ለብቻ ብለን እናስብ if I'm giving the AI more feature build እንዲያደርግልኝ which I can do by the way it might end up like implementing the feature and it might work in a weird way ሊሰራ ይችላል እና most of the time ደግሞ it works I mean 7 out of 10 like time check ብታደርጉት ይሰራል ግን ምንድነው most of the time the implementation is በጣም ሱፐር ኢንኤፊሽንት ነው አንደኛ ነገር ሁለተኛ ነገር ደግሞ ስኪል ማድረግ ሶሉሽን የሚሰጣችሁ ሶስተኛ ነገር the code base is going to get like በጣም messy እና you're going like ወደ ስፓጌቲ code base እንትን ነው ይሄዳችሁ ወደ ስፓጌቲ code base ወይ ነው ይሄዳችሁ እንትን የምትሉት ማለት ነው so what I advise ከኔ ኤክስፒሪየንስ እኔ ከማውቀው ከሞከርኩትም it's better to መጀመሪያ ፊቸር ልትሰሩ ከሆነ ፊቸር ኢምፕሊመንት ለማድረግ ከሆነ ፕላናችሁ ኦኬ what is this feature try to research ኢምፕሊመንት ማድረገው ኤጀንት ለምሳሌ ይሄንን ኤጀንት ከሆነ ቢልድ እያደረጉ ካለ ኦኬ this agent ምን አይነት ቱሎች ይኖሩታል
ኮድ ቤዙን ማየት አለበት። ኦኬ እንደዚህ አይነት ቱሎች ያስፈልጉታል። ኦኬ ምን አይነት ኮንቴክስት ያስፈልገዋል? የኮንቴክስቱ ርዝመት ምን ያህል ይሆን? ምን ከዚህ በፊት መልታ ኤጀንት ከሆነ ኦኬ ከዚህ በፊት የነበሩ ፕሮጀክቶች ኤጀንቶች እነዚህ ናቸው። ምን አይነት ዳታ ፊድ ባረገው ነው ቤተር አውትፑት ይሰጣል? እነዚህ ሁላ ሪሰርቾች እኔ መስራት አለብኝ ማለት ነው። ከዛ ውጪ ቱሎች ነው እንዳልኳቸው እንደን ደግሞ ለሌሎቹም ነገር ልክ እንደዛው ማለት ነው። ኦኬ ዱ አይ ኒድ በጣም ክሬዚ አማውንት ኦፍ ላይክ ሜሞሪ ፎር ዲስ ምክንያቱም ኮንቴክስት በጣም ሊበዛ ይችላል ኦር ኮንቴክስት ሊያንስ ይችላል። ዲበግ ማድረግ ካለብኝ በሆል ኮድ ቤዝ ማይ ከሆነ ኦኬ ማይ ኮንቴክስት ኢዝ ጎይንግ ቱ ጌት በጣም ሎት ቢገር። ስለዚህ እሱንም ፊገር አውት ማድረግ ሊኖርብኝ ይችላል። እንደዚህ አይነት ወዮች ማለት ነው። ግን ኢፍ ዩ ጊቭ ኢት ቱ ኤአይ ለምሳሌ ምን ሊያደርግ ይችላል? ማይ ቲንክ ኦኬ ዩር ኮድ ቤዝ ኢዝ ጎይንግ ቱ ቢ 3 ፔጅ ለምሳሌ ኔክስት ሪስ ፕሮጀክት ጀነሬት እያለ ላንዲንግ ፔጅ ጀነሬት አድርግልኝ ብላችሁት ከሆነ የኔ ፕሮጀክት ላይ መታችሁ ላንዲንግ ፔጅ ፕሮባብሊ አንድ ኮምፖነንት ይኖረዋል። ስለዚህ ሰብ ኮምፖነንት አድርጋችሁ ብታወጡት 3 ኮምፖነንት 3 ፋይል ይኖረዋል ብሎ አስቦ የኮድ ቤዝን ትልቀት ማክሲመም 3 ፋይል ነው ብሎ ሊያስብ ይችላል። ግን ኢን ሪያሊቲ ሰምባዲ መጥቶ ፉል ፍሌጅድ ሶሻል ሚዲያ ቢልድ አድርግልኝ ቢለው እዚህ ጋር ማይንድ እኔ የኔ ኤጀንት አስቦ የሰራው ኦኬ ኮንቴክስት ኢዝ ጎይንግ ቱ ቢ እንትን 3 ፔጅ ማክሲመም ኦፍ 3 ፔጅ ነው የሚሆነው ኦር 3 ፋይል ነው የሚሆነው ታግ ማድረገው ኦር ኮንቴክስት መውሰድ ያለብኝ ብሎ ያሰበው። ግን እዚህ ጋር somebody is asking የሆነ ፉል ፍሌጅድ የሆነ ኮድ እንትን ሶሻል ሚዲያ which my agent is not going to know like how to deal with ምክንያቱም እዚህ ጋር there might be hundreds of like files which it has to deal with እና መጀመሪያም እንዴት እንደሆነ ማያውቀው ማለት ነው እና ቦትልኔክ ይኖረዋል በጣም። ስለዚህ try to give it a scope in a sense ከ3 ከ4 ፋይል በላይ ባይበልጥ ታግ የምታደርጉት ቤተር ከርሰር የምትጠቀሙ ሆነ አይዩዝ ከርሰር ኤፒቴ ለዛ ኮንቴክስታችሁን ለማሳነስ ሞክሩ። በጣም ኮንቴክስታችሁ ፕሪሳይዝ በሆነ ቁጥር አውትፑቱ የተሻለ ስለሚሆን ማለት ነው። ፊቸር ዋይዝ ደግሞ try to break your features down even blindly vibe code ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ try to use it in a way እናንተ ጋይድ አድርጋችሁ ለምሳሌ ቀደም እንዳልኳችሁ ብሬክ ዳውን አድርጉና ፕሮብለሞቹን ኦኬ ይሄንን እንደዚህ አይነት ፊቸር መጨመር ፈልጊያለሁ you can exactly give it this ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ፊቸር መጨመር ፈልጊያለሁ ይሄ ስቴፖች አሉት I want to go እያንዳንዱ ስቴፕ ላይ እና implement each of them one by one ማለት ነው። ከዛ after each like implementation I want to test it or ደግሞ የሆነ ቴስት ማድረግ ፈልጋለሁ ትላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ፌዝ 1ን ሲጨርስ you're going to have a test file one thing mention ያላረኩት sorry have a test file if you are using AI የሆነ function or የሆነ feature ትንሽም ብትሆን ጀነሬት እያደረጋችሁ ከሆነ መጀመሪያ ወይ ራሳችሁ ቴስት ፋይሉን ጻፉ ቴስቱን ራሳችሁ ጻፉ or ደግሞ ኤአይውን ጀነሬት አስደርጉ ቴስት ከዛ መጀመሪያ go through the test probably the test function is not going to be ያን ያህል ትልቅ ስለዚህ አትሊስት እሱ ሪድ ማድረግ አፒታይት ሊኖራችሁ ይችላል ሙሉ ፊቸሩን እንኳን ማንበብ ባትፈልጉ ማለት ነው። ስለዚህ ቴስታችሁ ግን ታስት ቢ በጣም ኮምፕሬሄንሲቭ ቅድም እንዳልኳችሁ ፐርፎርማንስ ዋይዝ ኳሊቲ ዋይዝ የኮዳችሁን ቴስት የሚያደርገው በጣም የሚፈትን ቴስት ለመጻፍ ሞክሩ። ጀስት ዝም ብላችሁ አውትፑቱ ብቻ ስለተመሳሰለ አንድ ክራይቴሪያ ብቻ ባይኖረው ጥሩ ነው ባይኔ ፐርሰን እኔ ማለት ነው። ስለዚህ have a test for every generate ለምታደርጉት ፊቸር እና ፈንክሽን have a test። ስለዚህ ጄሰን whatever you use ቴስቲንግ ላይብራሪ ይኖረዋል የምትጠቀሙት ፍሬምወርክ ትናት የሆነ ኤሊያን ቴክ አይደለም probably have የራሱ ቴስቲንግ ላይብራሪ ይኖረዋል። ስለዚህ try to find a testing library try to learn testing እና try to implement testing ከዛ በኋላ ጀነሬት ካረጋችሁ በኋላ ጀነሬት የተደረገው ኮድ ቴስት ሲደረግ if it passed the test okay now we have a working feature a working generated የተደረገው code might be there is still like a chance this code base is going to be like spaghetti or ደግሞ weird ግን at least የሚሰራ ነገር አለ። ከዛ ደግሞ
እንትኑን ሜትሪክሱን ካበዛ ነው የቴስቱን ይፋም ላይ ፐርፎርማንሱን በምን ያህል ፍጥነት ነው ኤክሲኪዩት እያደረጉ ያለው ይህን ፋንክሽን ምናምን የሚሉ ሜትሪኮችን ካስገባውበት ደግሞ አይክን ሊትራሊ ኤአዩ የሆነ ስፓጌቲ የሆነ ነገር ኦር ደግሞ ኢቨን በጣም ባድ ኮድ ጀነሬት ሲያደርግ መያዝ ይችላል። ስለዚህ these are the ways እኔ የምጠቀማቸው mostly I use test and then I try to be as explicitly በጣም በቃ ዲፋይንድ የተደረገ ነገር ነው ለመስጠት የምሞክረው and then ደግሞ I try to avoid vibe coding a whole feature የተለውን a whole app ፊቸሮችን በአንድ ጊዜ ላይ እንደ ፌሪቴል ወይም እንደ አላዲን ላይ እንዳለው ጂኒ just do this ምናምን unless ትንሽ ፕሮጀክት ካልሆነ በስተቀር አላረግም mostly እና that's my advice for you guys. Let me just give you like በቅርብ የነበርኩበት ካምፓኒ ኤክስፒሪየንስ እና you might understand ምን አይነት ፕሮብለም እንዳለው እና most of the people እዛ ካምፓኒ ውስጥ የሚሰሩት is like friend of mine community ውስጥ ቶይ የምታውቋቸው ሰዎች ናቸው ያሉት እና the guy is hugely obsessed with vibe coding. He doesn't want us to touch any code እና vibe code እንድናረግ የሚፈልገው most እና the code base is spaghetti አይደለም like እኔ ጻፍኩትን code base navigate ማድረግ አልችልም literally frankly speaking ማለት ነው እና if there is a bug you will end up literally begging the AI to fix it like for 100 times. I don't know how to explain it. Again, you will end up በጣም ፕሮጀክቱ ያደገ መጣ ቁጥር መጀመሪያ ላይ there is የሆነ ሜም አለ ሜቢ አይታችሁ ልታውቁ ከሆነ አላውቅም የሆነ ኤክሳይትመንት ፌዝ አለ መጀመሪያ ላይ ስትጠይቁት የሚያደርግላችሁ ማለት ይሄ ፊቸር ጨምሩት okay you are absolutely right እያለ አፕም እያደረገ it will give you የምትፈልጉትን ነገር at some point the code base will become በጣም completely messed up የሆነ ይመጣል እና እዛ ታይም ላይ ስትደርሱ which wish አላረገው ማንም ሰው እንትን እንድታረጉት ግን you're going to hit the project you're going to like feel the pain እስካሁን ድረስ ያላያችሁትን ወይም ኤክስፒሪየንስ ያረጋችሁትን ኢዝ በሙሉ ታጡታላችሁ በኋላ ላይ ሰፈር ነው የምታረጉት እና the project is literally like እንትን ምንድነው messed up የሆነ ፕሮጀክት ነው it's spaghetti code ቤት ገብታችሁ ቤት እንደምትወጡ ማታውቁበት ኮድ ቤዝ ነው ዶክመንት ላርጉት ብትሉ ራሱ ማድረጋችሁ ነው ስለዚህ ምንድነው የምታረጉት if I'm planning to hand over to another dev guess what I'm going to do I'm going to give the AI to document it which is going to be a huge problem for the next step እና አስቡ like ምን ያህል ኢሹ ሊሆን እንደሚችል ስለዚህ whenever like you're planning to vibe code a whole project especially like ERP softwareዎች large scale softwareዎች scale ያደርጋል ብላችሁ የምታስቡትን software even የራሳችሁንም ካምፓኒ ቢሆን ለራሳችሁ ፕሮዳክት ቢልድ ያደርጋችሁ ከሆነ just think about this at some point it's going to stop and when it stops I don't think like there's a way like you wanna ተመልሳችሁ ዳሜጅን ሪፔር የምታደርጉበት እና the only option would be like to start over ምናምን ነገር or ደግሞ ወደ ኋላ አዲስ ኮሚት እንትናችሁን የሆነ ብራንቾቻችሁን or ደግሞ የመጣችሁባቸውን ኮሚቶች በሙሉ ክሊር አድርጋችሁ አዲስ ወደ ኋላ በመመለስ ሪቨርስ ማድረግ ምናምን ነው የሚሆነው ኦፕሽናችሁ እና I know it's በጣም የሆነ ስኬሪ ምናምን አድርጌዋለሁ ግን better እንትኑ ካምፔኑ ከምታዩ this one is like ከኔ ኤክስፒሪየንስ አንፃር ከፈለጋችሁ ሌሎች ሰዎችን ኮሚቲ ውስጥ የምታውቋቸውን ጠይቁ they will have the same experience and they will tell you the same thing the exact same thing እኔ ነገርኳችሁ ምክንያቱም they have been through the same some of them even stopped using AI at all ማለት ነው after this experience and which I don't think like is the right thing to do good yeah it's their opinion then yeah this is like can experience be myself በጣም የተብራራ ኤክስፕላኔሽን ማስለያ ያጠቃቀም ምክንያቱም እስካሁን
ስለ ኤአይ አጠቃቀም አውርተናል፣ ስለ ለርኒንግ ከርቭ አውርተናል እና እነዚህን ነገሮች ካወቅን በኋላ ያው ቀጣዩ ስቴፕ የሚሆነው ሪወርልድ ኤክስፒሪየንስ ማግኘት ነው እና ለተማሪዎች ወይም ደግሞ አዲስ የገቡ ላሉ ሰዎች ይሄ መያዝ የሚችል ኤክስፒሪየንስ ማግኘት የሚቻልበት ኢንተርንሺፖች ወይም ደግሞ ወርክ ኢንቫይሮንመንቶች ምታት ሆነ ከማወቅም ደግሞ ሪኮመንድ የምታደርጋቸው ኢንቫይሮንመንቶች ወይም ኢንተርንሺፖች ካሉ እና በራስ ፕሮጀክትን ከመስራት ይልቅ እነዚህ ሰርቲፊኬቶች ላይ እነዚህ ኢንተርንሺፖች ላይ መሳተፍ ሪል ስኪል ቢልድ አፕ ያደርጋል ብለን ታስባቸው ካሉ ስለነሱ እንነግራለን። ኦኬ እዚህ ጋር ሜቢ the prompt will be like different for me because they ተቃራኒ እንትን ያለኝ ከዚህኛው አይ ሚን ኢንተርንሺፕ ከሚለው ሀሳብ ተቃራኒ ነው አስተሳሰብ ነው ያለኝ። I don't believe in internship for ለአንድ ዴቨሎፐር you either hireable or not ብዬ ነው የማምነው። like it's wild take I know ግን you either like hireable የሆነ ስቴጅ ላይ ነው ያላችሁት or ደግሞ hireable recruitable አይደላችሁም ብዬ ምክንያቱም most of the time what I see is በጣም experienced የሆኑ ሰዎች in the name of internship literally they're literally doing the whole work in the name of internship man. They probably are doing like a work more than the actual employees እና ሌላ ፊልድ ላይ ላይሰራ ይችላል። I don't know. Maybe if you're a doctor you should have an experience. ግን think about it. ለምሳሌ የዛሬ 3 ዓመት ለወጣ library or framework ለምሳሌ let's say the company is asking for a Next.js developer or ደግሞ relatively new የሆነ ልፈልግ let's say Linux is like relatively new framework for mobile if you are in TypeScript ecosystem it's not even gonna አሁን or ደግሞ TanStack ለምሳሌ is በጣም relatively new framework እና which is being popular አሁን ላይ more like Twitter ላይ more እንደዚህ especially active ከሆናችሁ people are really liking like the TanStack more than Next.js or Remix እንኳን ስለነበረ ግን yeah TanStack ለምሳሌ እና if the company ያወጣው እንትን requirement is like TanStack there is a high chance that የነሱ ዴቨሎፐሮች ወይም ውስጥ ያሉት the company developers are not going to be experienced with TanStack because it's relatively new እና ደግሞ there is a high chance ለኢንተርንሺፑ አፕላይ የሚያደርገው ሰው having that experience with TanStack because he's probably playing with new technologies and he has better experience than the ሰዎቹ ውስጥ ያሉት I know there are some things ለምሳሌ scalability writing good code ምናምን ከሚባሉ ፐርስፔክቲቮች አንጻር ብታዩት those people right there are more experienced than this guy and they could probably pick the technology much faster than this guy. Again, mostly happen የሚያደርገው ምንድነው the company will literally እዚህ ሀገር I'm not sure የውጮቹ they are pure I mean ብዬ ነው ማስበው እኔ እንትን ኤክስፒሪየንስ አድርጌው ስለማላቅ ግን mostly እንዳለ ማቃቸው ሰዎች especially if they are doing like abroad የሆኑ እንትኖችን internships they are mostly for learning purposes they are learning a lot of stuff they are probably like learning much better than like በራሳቸው ከተማሩት or ደግሞ ክላስ ሄደው ከተማሩት ምክንያቱም real world የሆነ experience ነው ያገኛሉ ግን most of the time እዚህ ማየው really look intern or ደግሞ they will probably make you work a random project which the company is not going to implement or ደግሞ use as their product that's ብዙ ጊዜ happen የሚያደርገው ነገር እንደዛ ነው ትጠራላችሁ ኦኬ ገባችኋል they will ask you random project እንድትሰሩ which I can do በራሴ ቤት ውስጥ ቁጭ ብዬ the point of internship is not this real company ውስጥ ያለ ነገር እየሰራችሁ ከዛ በኋላ እየተማራችሁ እንድትሄዱ ነው it's not for like the company
የሆነ ራንደም ጭራሽ የማይገናኝ ከካምፕኒው ጋር ፕሮጀክት ሰርታችሁ እንትን እንድትሉ። ግን ኢፍ ዩ ጎይንግ ፎር አን ኢንተርንሺፕ ዴር አር ካምፕኒስ ሜይ ቢ እኔ የማውቃቸው ኤግሪላይን ሶሉሽንስ ሜይ ቢ የምታውቋቸው ከሆነ አሮ ነው ዴር ላይክ ሂውጅ ካምፕኒስ ሶፍትዌር ውስጥ የማውቃቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ኤግሪላይን ሶሉሽን አር ላይክ really good. I know people like some of my friends went there and they had በጣም really good experience ነገር even though they still build ሌላ ከካምፕኒ ከሚሰራቸው እንትኖች አንጻር I know there are like risks አብረው የሚመጡ ነገሮች ግን that's probably like the risk you have to take in ከዛ ውጪ I networks በጣም ትልቅ ካምፕኒዎች ናቸው ግን these are the companies I found በጣም አሪፍ የሆኑ MMC Whitech if you know them mostly የምትሰሩት ፕሮጀክቶች are የውጭ ስለዚህ you're going to be working on much more difficult projects than የዚህ ያሉ ፕሮጀክቶች ስለዚህ በጣም ትሟች ያላችሁ እዛ መረብ ቴክኖሎጂስ maybe you know them with their podcasts ነገር yeah like እነዚህ ጭንቅላት ላይ የመጡልኝ ናቸው ራንደም ጥያቄ ስለነበረ ግን if you're planning there is also another way which I recommend you like especially ገና internship phase ላይ ካልደረሳችሁ ክላስ ከሆናችሁ እና ለምሳሌ if you're in your second year third year ምናምን እና still like የመማሪያ ሴሚስተራችሁ ላይ ከሆናችሁ which we are አሁን currently እየተማራችሁ ነው ያላችሁ ስለዚህ there is less likely ናችሁ ኢንተርን ለመውጣት አሁን በዚህ ሰዓት probably ክረምት ላይ ምናምን ነው mostly ብዙ ሰው የሚወጣው ለዛ እንደዛ ከሆነ try to build projects with someone else try to find a group of like you know 2 or 3 people and try to make it like you're building a company or a product ነገር even if like እንትን ቢሆን ራሱ ምንድነው የራሳችሁ ፕሮጀክት ቢሆን እንደ ስታርታፕ አድርጋችሁ አስቡትና try to build a product real product ማለት ሰዎች ሊጠቀሙት የሚችሉት it's not like የሆነ የራሳችሁ ሳይድ ፕሮጀክት ምናምን እና ሊንክዲናችሁ ላይ ከፈለጋችሁ ፋውንደር ብላችሁ አስቀምጧል might be white ግን ከዛ በኋላ ላይ ማጥፋት ትችላላችሁ እና ሜንሽን ስታረጉ አፕላይ ለምታረጉባቸው ካምፕኒዎች even if you're applying for like as an employee not as an intern apply ብታደርጉ ራሱ apply በምታደርጉበት ሰዓት you already have 3 or 2 failed የሆነ ስታርታፕ እና you had like working የሆነ ፕሮዳክት አላችሁ ስለዚህ በደንብ እንትን ችሎታችሁ በደንብ ያሳያ አንደኛ ነገር you were like building product out of nowhere like ማንም ሳይነግራችሁ ነው አውቶኖሚያችሁን ሃይ ኤጀንሲ እንደሆናችሁ ያሳያል ማለት ነገር እና it's something like አሁን በቅርቡ ያየሁት ነገር some of the people I know got jobs to the companies እነሱ የሚፈልጓቸው ካምፕኒዎች እንደዚህ ከዚህ በፊት ፌልድ የሆነ ኤክስፒሪየንስ ስለነበራቸው ስታርታፕ ላይ ማለት ነው እና እንደዛ ማድረግ ይቻላችሁ if you're going to ደግሞ the internship try to do the real work with them maybe like የሆነ ፕሮጀክት ሰጧችኋል አይደል it might be like lower እንደዚህ አይነት ፕሮጀክት ይሏችኋልና if you are skilled to be honest you can build those projects in a maximum of 2 weeks ስለዚህ you will have 2 weeks of doing nothing ማለት ነው ስለዚህ you can get ያንን time or then you can use that time ከሌሎች ሰዎች ጋር እንትን ለማለት maybe you can help them even write documentation it might not be like በጣም ትልቅ actual part ነገር አንዱን ዴቨሎፐር maybe it might be your mentor might be someone who's assigned የእናንተን progress review እንዲያደርግ የተሰጣችሁ ሰው ሊሆን ይችላል እና ሄዳችሁ ይህንን ነገር ሪል ፕሮጀክት ሆነ እስቲ ራሴም ሰራው ከሆነ ፕሮጀክቱን የራሴን ፕሮጀክት ጨርሻለሁ still it was my responsibility was not like የሆነ ስትረስ አይኖረውም ሪል ዩዘር የሚጠቀመው ፕሮጀክት ሲሆንና ዝም ብላችሁ የራሳችሁ ሳይት ፕሮጀክት ሲሆን doesn't feel like የሆነ ተመሳሳይ እንደሆነ ማለት ነው ስለዚህ I advise you guys like as fast as possible internship የሚሰጣችሁን ፕሮጀክት ጨርሱ try to go to the company's product በቃ ያንን እንደንትን አድርጉትና okay if they are building mobile app I might as well do like የሆነ
maybe the documentation for the other team, maybe the backend team needs የሆነ better documentation than their fast API የሚሰጣቸው እንትን swagger file ከዛ የተሻለ documentation ሊኖረው ይችላል። ስለዚህ you can use that ያንን ወስዳችሁ document ብታደርጉት እና documentation ለፍሮንት ቲም የሚሰጡ you're actually providing better value እና የተሻለ ቻንስ ይኖራችኋል ባይ እና that will give you በጣም more experience than like ያንን ፕሮጀክት ብቻ መስራት ማለት እና ሞስትሊ ደግሞ የሚሰጣችሁን ፕሮጀክት ፊኒሽት ላይ ካላ በሚሰጣችሁ ታይም ፍሬም ውስጥ ለዛ I think this is like እኔ ቢጠይቀኝ honestly frankly ምለው ለሰው ይሄንን Okay, thank you, Afsa. ጨርሰሃል? Yeah. አይሰማም። Okay, በጣም thank you. ትንሽ አስደንግጠኸኝ ነበር ግን በጣም አሪፍ የሆነ አድቫይስ ሰጠኸው እና አይ ቲንክ በጣም ሞስት አዌይትድ ወደ ሆነው ጥያቄ ስንሄድ ፍሪላንሲንግ ነው እና አብዛኛው ሰው ስፔሻሊ ኢንቴክ ፍሪላንሲንግ መጀመር ይፈልጋል። ግን ምንድነው አብዛኛው ሰው የሚሰራው ልምድ የለኝም ወይም ስለ ፍሪላንሲንግ ምንም አላውቅም እና ከዜሮ መጀመር ይቻላል። ፍሪላንሲንግ ከዜሮ መጀመር ማይቻል ከሆነ ደግሞ ምን አይነት ፕሮጀክቶች እንደውም ምን አይነት ፖርትፎሊዮች ናቸው ክላይንቶችን አትራክት የሚያደርጉት? እሺ መጀመሪያ ጀስት አሁንም እንትን ለማድረግ ኮንቴክስት ለመስጠት አምናት በጣም ረዥም ጊዜ አልሆነኝም ፍሪላንስ ከጀመርኩት። ግን ምንድነው አይ ቲንክ ፍሪላንሲንግ ሀዝ የሆነ ፌዞች አሉት። ፌዞች ኢነሰንስ ኦር ደግሞ የሆነ ሲዝን ነገር አለው እና በየሲዝኑ I think you have to do like የሆነ ወይ ፍሪላንሲንግ ጆብ ለማግኘት ኦር ሪሞት ወርክ ለማግኘት is different ነገር እና I think እኔ ያለሁበትን እኔ መጣሁበትን ፌዝ ነው ኦር ደግሞ እኔ ያለሁበት ሲዝን ላይ ሪኳየር የሚያደርገውን ነገር ነው የምናገረው። there might be people out there who are going to tell you በእነሱ ጊዜ የነበረውን ሲዝን ኦር ደግሞ አሁን ፌንድ እያደረገ ያለ ሲዝን ኦር ደግሞ እየመጣ ያለውን ሲዝን ሊነግሯችሁ የሚችሉ ሰዎች ይኖራሉ። that doesn't make it የሆነ ፎልስ ኦር ደግሞ እንዳይፋለስባችሁ ወይም እንትን እንዳይልባችሁ ስለፈለኩ እና yes it is possible to like freelance ለማድረግ ፍሪላንሲንግ ሲባል ጀስት አንድ ጥያቄ እና is it ሪሞት ወርክን የሚጨምራል ወይስ ፍሪላንሲንግ ብቻ? ፍሪላንሲንግ ሲባል ሜቢ የሆነ ፕሮጀክት ተቀብዬ ፎር ዛት ፕሮጀክት መከፈል ብቻ ሊሆን ይችላል። ሪሞት ወርክ ደግሞ ከሆነ ፉል ታይምም ሊሆን ይችላል፣ ፓርት ታይም ሊሆን ይችላል። ፎር ካምፓኒ አወርሊ ኦር ማንትሊ እየተከፈለኝ ስሰራ ማለት ነው። የትኛውን ይህንን ይጨምራል ወይስ ስፔሲፊክሊ ፎር ፕሮጀክት ቤዝድ ምናምን ሲሆን ብቻ ነው? ፍሪላንሲንግ እኔ መጀመሪያ ያስብ ነው እንደ ኢንዲፔንደንት ወርክ የሆነ ስራ ሰርተህ የምትከፈልህ ማለት ነው። ግን ዩ ካን ኢንክሉድ የሪሞት ሲሆን that's an idea. So በጣም ሞስትሊ ብዙ ሰዎቹ ሜንሽን የሚያደርጉት እዛ አፕወርክ አይ ገስ ኦር ደግሞ አዘር ፍሪላንሲንግ ሳይትስ ናቸው። ላይ በጣም ብዙ ፍሪላንሲንግ ሳይቶች አሉ። አምናት ከብዙ ፍሪላንሲንግ ሳይቶች ጋር ብዙም እንትን አይደለም እና ሞስትሊ ፍሪላንሲንግ ሲናሳ እዛ በጣም ሰው የሚያነሳው እዛ አፕወርክ it depends on your way of like getting clients. Again, for me, I have never like ሰርቶልኝ አያውቅም እንትን አይነት ፍሪላንሲንግ ሳይቶች ላይ ኤክስፕሊሲትሊ አፕላይ አድርጌ ክላይንት ያገኘሁበት ታይም የለም። ቱ ቢ ኦነስት ሞስት ኦፍ ማይ ክላይንት ኢዘር ፍሮም ትዊተር ፍሮም ሶሻል ሚዲያ ነው የማገኛቸው ሞስት ኦፍ ማይ ክላይንትስ ማለት እና ሪሰንትሊ ኢትስ ፍሮም ላይክ ከትዊተር ከዛ በፊት ፍሮም ሊንክዲን ነበረ and then even ቴሌግራም ላይ ሬዲት ላይም ያገኘሁባቸው ቪዲዮች አሉ እና እንደዚህ አይነት ሞስትሊ ሶሻል ሚዲያ ላይ ነው ለኔ የሚሰራልኝ። that's why I'm saying like ሲዝናል ነው ያልኩበት ምክንያት because I've talked to like ከዚህ በፊት አፕወርክ ላይ በጣም ሂውጅ ሰክሰስ ያላቸው ሰዎች I was talking to them እና ከዚህ በፊት የሆነ ጊዜ
እንደሆነ እና አሁን ላይ ኢትስ ሞር ኦፍ ላይክ 2018 or 2019 ላይ አፕወርክ ላይ or any other freelancing site ላይ ስትጀምሩ እንደነበረው አይደለም። competitiveness በጣም ጨምሯል ነገር አይገስ የፕሮግራም that's why እኔም ላገኝ ያልቻልኩበት ምክንያት maybe if you're going for a niche technology or if you're very good at attracting the clients, you can still get the clients. እና በዛ ወይ ሜት ይሻላችሁ ግን ያንን ስለማላውቀው ስለዛ ነገር ባለውራ ጥሩ ነው ከዛሮ ነው ባለ እኔ የማውቀው እና ሞስትሊ ኤክስፒሪየንስድ የሆንኩት በሶሻል ሚዲያ routes which I advise everyone to do ምክንያቱም it's like an early age like Upwork like the early age of Upwork was በጣም everyone was like 30-40 ምናምን clients on their game ያገኛሉ if you have like more than 10k or ደግሞ የሆነ top rated class ምናምን ከገባችሁ you're going to get በጣም a lot of clients ምናምን ነገር request ማለት ነው or ደግሞ invite ታገኙ ነበር አሁን ላይ ግን there are a bunch of demand for a cheaper price and people are just competing for that ለዛ you can go that route ወደዚህኛው ደግሞ መምጣት የምትፈልጉ ከሆነ the other way around ደግሞ ምንድነው people are hugely invested in social media and if you're planning to go በዚህ route ደግሞ you can literally get clients በጣም like in a short በዛ ሾርቱ የትኛው እንደሆነ ካልኩሌት ማድረግ አልችልም ግን ለኔ you can go this route እና የፈጠነ or ደግሞ በፍጥነት ክላይንት ማግኘት ይችላል just ቴስት ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ ይሄንን በጣም በብዙ ቴስት አድርጌዋለሁ ኦልሞስት ከ5 ሰዎች በላይ ላይ ቴስት አድርጌዋለሁ ምንድነው ያደረግነው መቶ like for a client ሲጠይቁኝ okay start 100 day challenge LinkedIn ላይ ነው አድቫይስ ማድረጋችሁ is LinkedIn እና X ላይ be active on it have a Twitter account ከሌላችሁ ዛሬ ይክፈቱና try to start a 100 day challenge መጀመሪያ ግን be good at what you're doing ነገር if you're doing mobile dev go with the route if you're doing የሆነ AI የምትሰሩ ከሆነ እዛ ላይ መጀመሪያ be good at እና start a 100 day challenge trust me በ100 day challenge client ካያገኛችሁ I don't know like ራሴ እንደዚህ ያደርጋችሁ አይደለም like I know like ግን ምንድነው it's very unlikely if you're መጀመሪያ already skill ካላችሁ ሴቱ ካላችሁ እና if you know what to do እና ደግሞ if you were like posting consistently እና doing ደግሞ cool projects it's very unlikely for you to get like clients recruiters employers ለማግኘት it's very unlikely እንደዛ ብሎ ነው የሚቀርለው ምክንያቱም በጣም ብዙ ክራውድ ነው ያለው አሁን ፍሪላንሲንግ ሳይቶች ላይ ሲሄዱ most of the recruiters የሚቸገሩት ምንድነው Upwork experience አድርጋችሁ ትምታቁ ከሆነ አላውቅም በሁለት ደቂቃ ውስጥ there is more than 60 applicants if I were like an employer I don't know like እንዴት አድርጌ ሃንድል እንደማደርገው ስልሳውም ላይ ሊሄድ ነው it's going to be tough እና most of the clients ምንድነው እያደረጉ ያሉት በዛው እየቀየሩ ነው እንትናቸውን I mean it makes sense ደግሞ በደንብ ሴንስ ይሰጣል ካሰባችሁ እዚህ ጋር ገና ኢንተርቪው ላደርጋችሁ ነው ገና በሁለት ደቂቃው there is almost 60 applicants and I have to go through the whole 60 ከዛ ውስጥ ደግሞ ሾርት ሊስት አድርጌ ኦኬ 3 ወይ 4 ወይ 5 ሰው አወጣና ደግሞ ኢንተርቪው አደርጋችኋለሁ ሁላችሁ and then there's still a chance አምስታችሁም ላትሰሩ የምትችሉበት ስለዚህ going through the whole 60 client applicants for nothing ሊሆን ነው ማለት ነው እና እንትኑን ካሰባችሁ ትንሽ ሊያስቸግር ይችላል በዚህኛው ወይ ደግሞ it's the other way ደግሞ በጣም ቀላል የሚያደርገው you're actually building something እና አንደኛ ነገር you're building your personal brand which is really good I mean it doesn't hurt ሁለተኛ ነገር you're learning you can still apply by the way ሌላም ቦታ ግን አፕላይም እያደረጋችሁ በዚህ በኩል ማድረግ ይችላላችሁ ለማለት ነው እና you're building a product እና አንድ ጊዜ ባያዋችሁ ሁለተኛ ጊዜ ሶስተኛ ጊዜ የተደጋገመ ሲመጣ you're literally building a reputation of yourself being capable of doing something እና በእርግጠኝነት you're going to end up getting clients እና ለዴቨሎፐሮች ብቻ አይደለም I have
video editor friends, they tried it, it worked. I'm not talking about like local clients, ለኤክስተርናል እንትን ውጭ ላሉ ክላይንቶች ነው። ትዊተር እና ሊንክድኢን ስላልኳችሁ ነው። and then I have also some እንትን ላይ በስንት ሰዓት ዲዛይን ላይ የሚሰራ ሜቢ ናቲን ከዚህ በፊት አቅርባችሁታል አይገስ እነሱ ኤክስክሉድ ተደርገው ነው እና it works like for most of the people በደንብ ይሰራል እና እሱን ደግሞ የማይመቻችሁ ከሆነ there is also another route እሱ ግን it's going to be remote based ያኛው ላይ you can be still 100-day challenge or social media ላይ active ልትሆንና ፖስት ከሆነ you might get clients በስነስርዓት እንደ ፍሪላንሰር you might get employees ምናምን ግን if you're going on the open source ደግሞ route አለ which is contributing to open source projects. This one you can give client የማግኘት ቻንሳችሁ is going to be በጣም ትንሽ most of them የሚሆኑት is going to be your employer ነው የሚሆኑት or ደግሞ remote job ነው የምታገኙት which is I mean I'm not saying it's a bad thing I'm mostly እኔ remote ነው የምሰራው ፍሪላንስ በጣም ትንሽ ጊዜ ነው የሰራሁት እና mostly remote ነው የምሰራው ግን the open source is በጣም the guaranteed ባይባልም it's the good way of finding clients if you አንድ ፕሮጀክት ፈልጋችሁ open source project maybe you can pick better odds ለምሳሌ እና you can try to find የሆነ a feature maybe ኢሹዋቸው ላይ ሄዳችሁ በግሩም ታዩና fix ማድረግ I'm not sure like if they have like if they are still like PR እንትን የሚያደርጉ ሪቪው የሚደረግ አክሰፕት መርጅ ምናምን የሚደረግ እንደሆነ I'm not sure አሁን ላይ hugely restricted ግን እንደዚህ አይነት ፕሮጀክቶች አሉ there are በጣም huge projects ለምሳሌ there is a project I know maybe cal.com የምታውቁት ከሆነ mostly they are huge on open source በጣም ማለት ነው እና I had like የሆነ community ከኢትዮጵያ ውጪ it's more of like Asian ናቸው the Chinese Indians some Africans አሉ እና some South Americans ነገር አሉ እና ከዛ በጣም most of the people dub.so cal.com I don't know እንደዚህ አይነት ፕሮጀክቶች አሉ ሜቢ ላይክ ሊስቱን በኋላ ላይ ሊንኮቹ ማስቀመጥ ይችላሉ እዛ ላይ በጣም hugely contribute ያደረጉ የነበሩ ሰዎች were getting accepted I even got like one job from ከአንድ እንትን ግን ምንድነው ለማለት የፈለኩት you can find an open source project or a company especially በዚህ ጊዜ ትዊተር ላይ ብትሄዱ አሁን there are a lot of people company YC backed የሆኑ ካምፓኒዎች አሉ a lot of open source almost every YC backed የተደረጉ nearly አሁን recently backed የተደረጉ companies are open source እና their chances are ደግሞ most of them ከfounding engineer ውጪ ብዙ engineer የላቸው እና when they're planning to scale the first thing ክላይንቶችን እንትን ሰው ሪክሩት ለማድረግ ከመሞከራቸው በፊት ምንድነው የሚያደርጉት they want high agency people they want people ቶሎ ከኮድ ቤዙ ጋር ኮድ ቤዙን አንደርስታንድ አድርገው በመጀመሪያ ቀናቸው start working like on the የተጠየቁት ፊቸር ላይ or ደግሞ ኢሹ ላይ ምናምን ነገር እና ለአንድ ሰው if I have to do it እንደዚህ አይነት ቦታዎች ላይ አፕላይ ማድረግ or መግባት ምናምን የምፈልግ ከሆነ that's the best way try to find go to YC website listings እና recently fund የተደረጉ ካምፓኒዎች ሊስት ላይ ሄዱ መጀመሪያ ግን make sure you have like the skills ከዛ በኋላ go through the code base try to understand it maybe አንድ ሳምንት ውሰዱ try to understand the code base that once you understand the code base maybe it might be an issue you want to close maybe it might be a feature you're planning to do try to find the maintainer it's not hard to find the maintainer of the project mostly ስለዚህ አንድ feature request አድርጉ እዚህ feature ላይ I want to build this feature or I want to work on this bug maybe it might be related to feature ምናምን ነገር አናግሯቸው and then let them assign it and work on it try to push as much as you can like I don't know like there are people I know who are I don't know pushing like 4 or 5 PRs a day ማለት ነው
like in a hopes of like getting into a companies. Most of them will end up like getting a job into those companies. Then if you're thinking, okay, I'm not, they might be a chance ማላገኝበት ምናምን ብላችሁ በጣም ኮንዘርቬቲቭ ከሆናችሁ እና እስኪ ይሄ ነገር ለእኔ አይደለም የምትሉ ከሆነ ትራይ ሶሻል ሚዲያ ራውት። ግን ኢፍ ዩር በጣም ኢንተርቴን የምታደርጉ ከሆነ ላይክ ኮቤሮችን ቢት ማድረግ ኦፕን ሶርስ የሚመቻችሁ ከሆነ ምናምን ትራይ ዲስ ራውት። በጣም አሮ ነው ኢት ወርክስ፣ ግን 99% ኦፍ ዘ ታይም የሚሰራው ኢዝ ፎር ላይክ ፒፕል ሁ አር ቬሪ ኮሚትድ ለሆኑ ሰዎች ነው። አሁን እንዳልኳችሁ 3 ፒአር 4 ፒአር በቀን መላክ ማለት company ውስጥ even አልገባችሁም, you're not even a part of the company, you're just contributing to the company. Technically there might be a chance you might not get the role still, ላይኖር ይችላል። ግን already after doing that for at least a week or two, በቀን ለምሳሌ 2 ፒአር or 1 ፒአርም ቢሆን በሳምንት ለ3 ቀን or ለ4 ቀን ብታደርጉ እና if you do that like for a week or two and reach out to the maintainer or even the CEO. Most of the time the CEO is going to be the maintainer. So if you reach out to him, there is a high chance you might get that job. Now this is the shortest, easiest by him. This is but a trickiest Lenny personally, if I have to do it and if I want a job, this is what I want. This is what I would do. I would go to some open source project and I would try to contribute or even find their Discord. Has a Discord maybe if there is an issue, you might they might not want externally PR. So you might even like go to Discord actually, okay, we can solve it this way. እንደዚህ በሆነ ወይ ሶልቭ መደረግ ይችላል። ምክንያቱም ፒአራችሁ ላይ ታይቷል። if there is like 100 ፒአር የተደረደረ የእናንተ ፒአር 101ኛ ሲገባ you're not going to see it obviously. ታይማችሁን ዌስት አድርጋችኋል። ግን try to find some connections with those people and not try to use that ለራሳችሁ በሚጠቅም ወይ ማለት ነው። እና እንደዚህ አይነት ትሪኮች ናቸው more clients, more jobs instead of like wasting በጣም ረጅም ታይም በጣም ኮምፒቲቲቭ ከሆነ ኮሚኒቲ ጋር. I mean the Indians are very cheap and some of them are really talented. Like I've worked with some and their prices like it's insane. I mean they literally can do a whole project for you. Like some of them even talented regardless of them being talented, they can do it like for $100. I mean maybe you are asking for $1,000 and not absolute. ከዚህ በፊት የነበራቸው ፖርትፎሊዮ ላይ ያላቸው ፕሮጀክት if it is but I'm good ከሆነ the client will definitely choose to them offer you. እና እንደዚህ አይነት ኢሹዎች አሉ። most of the people እንደዚህ አይነት ኢሹዎች እንትን ስለሚያደርጉ ነው። እና ዲስ ራውት I mean ይሄንን ራውት አልሞከራችሁትም ብዬ ስላሰብኩኝ ወይም ብዙ ሰው maybe like more ስለሚችል I can tell you appropriate ሞክሩ ምናምን ብዬ ግን if this is like a new insight እና if it helps try it እና try to find ደግሞ your own way. ግን እነዚህ ሁለቱ እኔ በደንብ ሰርተውልኛል። ቴንክ ዩ በጣም ብዙ ነገር ኤክስፕሎር አድርገው እና በጣም ብዙ የተማሪ ጥያቄዎች በተመለሱ ተስፋ አድርጋለሁ። አሁን እስቲ let's talk about the bigger picture. አሁን እያወራን ያለነው ስለ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ነው እና የምንኖረው ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ግን እርሱ ማድረግ ኢትዮጵያ ውስጥ ወርዝት ነው ብለህ ታስባለህ? I mean ወርዝት in a sense financially ከዛ in terms of ደግሞ social impact እንዲሁም ደግሞ besides all this እንደ ኢትዮጵያ ውስጥ ወደ ውጪ ሳንሄድ ወደ አዲስ ኦፖርቹኒቲዎች ስንመጣ ከዛ አንጻር ወርዝት ነው ብለህ ታስባለህ? Okay, I don't know about the social impact, so again, I'm sure financially it's good. I mean, if you get at it,
አሪፍ ገንዘብ of course there are going to be some careers or there are going to be some quote unquote weird ways to make money like going live on TikTok there. If you're planning to go like the right path and not if you're planning to use software engineering as a way for you to become like financially at least stable. Stable in a sense is getting like if you own a financial status, you can do it. I mean, you can do it ብቻ ደግሞ ሳይሆን it's definitely like doable እና ደግሞ በደንብ ይሰራል እና ያ እንደዛ ማለት በደንብ እንደዛ ማድረግ ትችላላችሁ። ግን it depends. እንደዛ ብዬ I don't want to sound like a hypocrite. There is always like some people who are working less and expecting more than like the or ደግሞ more than ከሰራንበት ጊዜ አንዳንድ ጊዜ ልንጠብቅ እንችላለን እና ሜቢ እዛ ስቴጅ ላይ ካለን ሳብቷስ ብዬ ነው የማስበው እና it's not up to the industry, it's not up to the market, it's not about it's not up to I mean anyone, it's up to us ነገር መስራት or ደግሞ የሆነን ስኪል በደንብ መማር ያለብን or ደግሞ የሆነ ነገር ላይ ጎበዝ መሆን ካለብንም ምናምን we have to like put the work ነገር እና ከዛ በኋላ ኤክስፔክት የሆነ የተሻለ ነገር ብዬ ነው የማስበው እና I think financially you can actually be a stable person like as a developer. Now, I highly advise it if you're interested, especially if you have like passion for the industry, man, don't go anywhere. Just stick to like I mean, if you're still there, if you're still not interested in becoming employable person or if you're planning to go on do your own thing or የራሳችሁ startup potential or product ምናምን የማድረግ ኢንትረስት ካላችሁ I'm not sure about the current Ethiopian startup ecosystem. I don't think it's going to be easy. Then if you're going for the external or maybe if you're going for the indie hacker launch, maybe you might be even planning to go for a full like a startup ምናምን ነገር ላይ ኢንትረስትድ ሊሆኑ ይችላላችሁ። I think it's doable. በዛ ወይ ደግሞ ካሰባችሁ ለእኛ ሀገር አላልኩም just ሜንሽን ለማድረግ ነው experience with that like kind of tough ነገር there is a policy problem ምናምን ነገር which might be against you ነገር especially if you're starting out ነገር but as a normal average person if you want to make a good living out of like your career I would highly advise you guys to as ያላችሁ በሙሉ since you are a developer don't go anywhere ነው ላችሁ ነው እና try to do as much as you can. Let me say this, I've said this but I'm don't go anywhere ነው ላችሁ ነው እና as much as you can. Sorry like there is a new part voice-አችሁ አስማት sorry ያረኩት ሄድሴት በጣም ስለሚጮህ እየወጋኝ ስለነበር so yeah ምንድነው what can I say about startup process የምትሄዱ ከሆነ you can still like do it ግን I'm not sure about this ግን mostly like በጣም ብዙ ጊዜ በይዋለሁ and I will say it again. Try to find someone ሁል ጊዜ ኢምፖስተር ሊያስይዛችሁ የሚችለውን ሰው try to find this kind of person. I mean ወይም ደግሞ in a positive way ላስቀምጥሽ like imposter is not something people positively የሚወስዱት ነገር ለዛ try to find somebody to look up to እና to look up to ስላችሁ financially ሊሆን ይችላል እናንተ ያላችሁበት career ላይ even ደግሞ technically ሊሆን technical በሆነ skill wise ሊሆን ይችላል እና try to find to look up to ስላችሁ it's going to be like I don't know weak ነገር ነው ግን if I'm saying it like in a way በጣም strongly ወይም ደግሞ እንደዚህ ማድረግ አለባችሁ ብዬ ለማውራት ስፈልግ the word I'm going to use is probably like imposter እና try to find someone በቃ
who will make you feel uncomfortable, like ስታዩ the skill level they have, the things they're doing ምናምን ስታዩ uncomfortable ሊያደርጋችሁ የሚችል ሰው ፈልጉ። because that person is going to change your life, trust me. ምንድነው ራሳችሁን እንትን እንዳታረጉት ሳይሆን ኮምፔር ምናምን አድርጋችሁ ራሳችሁን እንዳውት እንድታረጉ ምናምን ሳይሆን it will push you የሆነ በደንብ እንድትሰሩ, and it will push you like to ምንድነው to learn more, to never settle, to never stop አለ አይደለ exploring, learning, building, trying to find ways to try something new, እንደዛ ነገሮች ለማድረግ ማለት እና this will change your life like for a better, like work for me, like now most of the people I've looked up to, like አሁን ላይም በፊት ላይም ማድረጋቸው people were like it's never been in a way የሆነ positively በሆነ way አይደለም. Okay, this guy is doing something insane, I have to do it. I have to do it in a sense every time when I see their channel launch, every time when I see them like on some place, I'm going to feel some kind of imposter, like literally, man. What am I doing? I have to do something better. I have to do something in a way that they're doing, or them even better. I have to do it this way. Now, that will literally boost your like. You will never like know የሆነ ካልሞከራችሁት or ደግሞ እንትን ካላረጋችሁት ማለት ነው። If somebody is doing it, there is a high chance, not a high chance, I mean, you can do it better, or you can even do it like at least in a minimum በእነሱ ባሉበት skill. It might be like they might be 5 years ahead of you, they might be 10 years ahead of you እናንተ ካላችሁበት ግን just the thought of አለ አይደለ trying to achieve what they do, it's going to take you from where you are, and it's going to boost you. I mean, ጭራሽ አስባችሁ በማታውቁበት speed ማለት ነው። It's going, you're going to become an outlier in something. Doesn't have to be like in eyes of everyone. ግን እናንተ በምትፈልጉት way, it might be in your career, it might be in your finance, it might be in ያላችሁበት level skill ምናምን ነገር ማለት ነው. It's going to boost you. እና it works for me every time I try it. እና this is the quote or the life principle I live by every single day, man. I will try to find someone that will literally make me feel like uncomfortable, imposter, literally be someone የሚያደርግ ሰው ማለት እና I will literally make the team like maybe it might be their channel, it might be like their Twitter account, it might be their የሆነ social media, I don't know, like YouTube channel ምናምን በቃ የሆነ you can dash አድርጋችሁ ወይም ደግሞ የሆነ ራሳችሁ የምታስቡትን ነገር አስገቡና try to make these people እዛ ቦታ ላይ ማለት ነው እና make sure you are seeing them every single day in a sense, like don't try to avoid them ነገር when you see someone your age, when you see someone who's doing like far better like than you, just የሆነ there's going to be like የሆነ feeling የሆነ uncomfortable የሚሰጣችሁ or ራሳችሁ question እንድታረጉ life decisionአችሁ እንድትጠይቁ የሚያደርጋችሁ feeling እና most of us will run away from that feeling. እና ግን one thing I understood, I'm just 22 right away, I'm not old, that old again. I mean, just because you're facing that uncomfortable feeling, you definitely find something like you wanna out of you, like I don't know, something you never think you were capable of doing, that you're capable of doing like that. I don't know. Try to do it, like try to find someone who will make you feel uncomfortable, who will make you feel the imposter of not doing anything. Even doubting yourself in the shell. I don't know. It might sound dark. I don't know. But it works. It gets the job done. Now, most of the people in the ሲያደርጉ የነበሩ ሰዎች they are literally like, let me give you an example. There is this guy who is like he dropped out of high school. I don't know like why he did it. Then like he literally dropped out and now he started like gaming everyone.
in the community. And he started thinking, okay, now I dropped out of high school and I want to start this. Now, like, he was on a beginner level, I guess. Like, no, he literally worked. I don't know, like, how he did it. He was literally doing it for almost like more than 10 hours on a day. I don't know if that's healthy man. Again, he was doing it not for like 6 months, man. Now, if someone asked me, like a lot of people ask me for recommend lamarag so man, he's on the top of my list because like he might not be perfect. Yeah, he might not be like a person like yanin mag or yanin kickstart ምናምን ነገር ወይ እኔ somebody የጠየቀኝን ቴክስታክ የሚያሟላ ሰው ይህንን ሰው ነው የምፈልገው ብሎ የጠየቀኝን ማቅ ሰው ሊሆን ይችላል ግን he's definitely going to be the top of my list የሆነ ሪፈር ማድረግ ከፈለግ or recommend ማድረግ ከፈለግ because I've seen how hard he was working እና ደግሞ he's a fast learner not because he's smart ወይ ደግሞ high IQ ምናምን ስላሉ አለ just because he puts more time than most of us and most of us I can you get the point እና እንደዛ ማለት ነው እና he was like literally when I talked to him he was literally looking out to like the people who are like 10 years ahead of him ምናምን ነገር እና I mean like I have to at least like የሆነ do half of it like by this time ምናምን እያለ ነው እና that kind of mindset is I mean ብዙ ሰው ቢኖረው ብዬ የማስበው mindset ነው እና I think this is like something I mention ላደርገው የምችለው ነገር especially is it worth it በሚለው ማለት ነው if you're doing in this age I mean I don't see a way you're not going to be like it's kind of exactly put ለማድረግ ያስቸግራል ግን try to find እንደዚህ ለማድረግ or try to find somebody እንደዛ ሊያስደረጋችሁ የሚችል I don't know it might be ደግሞ ለእናንተ ሌላም ሊሆን ይችላል ኢምፖስተር ሊሆን ይችላል it might be your driving force ያላችሁበት ሲቹዌሽን ሊሆን ይችላል or ምናምን ግን most of the time like ብዙዎቻችንን የሚይዘን ያኛው ነገር ስለሆነ is the feeling of like የሆነ being too comfortable where we are trying to fit into the friend group that we have ነገር እንደዚህ አይነት ነገሮች ናቸው እና if you avoid this and if you work በቃ reasonably ጎበዝ በጣም ሪክሩተብል በሆነ or the employable የሆነ ስኪል ካላችሁ just talk to me like I'll give you የሆነ I don't know like I can't promise that but I'm sure like it's going to be worth it for me like it was worth it for me it's going to be worth it for me like I know for a fact I'm doing it I'm not quitting the 5 years down the line I'm quit ላረግ or ዛሬ or ነገ quit ላረግ ዛሬ I'm not promising you guys or telling you guys to do it so still as you say that's what I can say like for anyone like እዚህም ስለሆነ ብቻ ሳይሆን for anyone like ask them ማድረግኝ በሙሉ this is like the answer that I would give Thank you for the perspective በእውነት በጣም አሪፍ ነገር ነው I think that's a nice advice እያጨበጨቡልን ነው አሁን ወደ መጨረሻው ወይም ደግሞ በአጠቃላይ አሁን ካወራኋቸው ነገሮች ጠቅለል አድርገህ አዲስ ዴቨሎፐር እየሆኑ ላሉ ሰዎች the learning curve the growth the money everything እና መከተል ያለባቸውን መንገድ like if you could give them on ጠቅለል ያለ advice ወይም ደግሞ አንድ advice what would that be? Okay. አሁን ያላልኩት እስካሁን በጣም ብዙ like I've talked a lot I'm a yapper especially if I got like እንደዚህ አይነት stage እና I'm sure I covered like almost everything ጭንቅላቴ ውስጥ ያለው ነገር ግን if I had to say like one thing is like you are በጣም በቃ much more capable of doing something more than you think like especially when it comes to like የሆነ learning something but I'm mostly like when you're a beginner but I'm mindset there is an issue if you're like someone or
ኦልሬዲ ያንን ፌዝ ካለፋችሁ አንደርስታንድ አድርጋችሁት ከሆነ ዩ ፕሮባብሊ ሪሌት ታደርጋላችሁ። ግን ኢፍ ዩ ኢን ዩር የሆነ ቢጊኒንግ ስቴጅ ኦፍ ላይክ የሆነ የፕሮግራሚንግ ጀርኒ ምናምን ነገር ዩ ዴፊኒትሊ ጎይንግ ቱ ፊል የሆነ ዩር ናት አለ አይደለ ዩር ናት ጉድ ኢነፍ ቱ ስታርት የሆነ ነገር ማይ ቢ ፕሮጀክት ማይ ቢ ለርኒንግ ሳምቲንግ ለምሳሌ ሌትስ ሴይ ዩር ለርኒንግ ማንስታርት ኦልሞስት ሊሆን ይችላል ብዙ ጊዜ ለቢግነርስ እንደ ቢግኒንግ ኢንትረስት ስለሚጠቀሙ እና ሌትስ ሴይ ዩ ወር ለርኒንግ ኤክስፕረስ እና ሞንጎ ተማራችሁ and then you have learned Node. React might feel በጣም overwhelming the first days እና you might feel okay በቃ I'm not good enough to start የሆነ React so I'm going to stick with like የሆነ basic HTML CSS and JavaScript. That's what I know. That's what I've been doing this whole time ምናምን ነገር I'm just giving this like as an example. ግን በጣም ለብዙ ነገር like እኔ like there are some stuff like በጣም ረጅም ጊዜ ወሰድኩባቸው የሆነ I'm not good enough to learn this ብዬ ለምሳሌ React was one of በጣም bottleneck አይደለም I don't know like it was something በጣም I procrastinated like for a long time and I've known React for like almost 11ኛ ክፍል ጀምሮ እና 11ኛ ክፍል ያለው I was seeing maybe የምታውቋቸው ከሆነ clever programmer ምናምን like you guys might know that እና they used to build a lot of stuff they used to build YouTube Chrome every single day በቃ የሆነ የሱስ ቀን ምናምን they were rolling የሆነ Telegram Chrome or ደግሞ Netflix or Disney ያሉ በጣም ያወጡ ነበር እና I was like okay these guys are building Firebase backend ነው የሚጠቀሙት እና these guys are building it in 3 hours in 4 hours and there is no way on earth that I'm going to be able to build this thing in 3 hours but that was like ጭንቅላቴ ውስጥ ያለው ነገር I'm literally like the most dumbest person you might know እና ምንድነው በቃ I was በቃ okay I'm not ያለውበት skill level is not good enough I was doing good ለምሳሌ I was working with PHP, I was working with MySQL. Now we were using like for front end, minitakamu was plain HTML, CSS, and JavaScript. And we built a lot of stuff. We built social media, we built streaming sites in high school. And even we were like, okay, React is something. Even Flutter was one of the things also. Like, and there's anything to know about. Again, he minoro mostly clicks carag ይመስለኛል. There is going to be a time okay look click ሲያደርግ I don't know how to explain click ማድረግ mostly ከብዙ ሰው ጋር relate ከሚያደርግ ሰው ጋር ሳወራ click አደረገ relate ያደርጋል ሰው እና maybe you might feel it ግን the time is going like it will come ግን የሚመጣው is only if you like አይደለ okay I have to learn this I have to discipline myself and this is not something የሆነ even people are learning rocket science from books instead of going to the Purdue or the MIT. There are actual people who are building rockets. Now, here you are like trying to learn some framework or library. It's not something undone. It's not Mars mission or it's not trying to catch a rocket, a flying rocket. It's not. It's easy. I mean, but I'm overthink ማድረግ እና መፍራት is going to kill በጣም it's going to take like በጣም ረዥም time of yours እና don't let it like happen to you guys I wasted like most of my time እንደዛ በማድረግ እና you probably ይሄንን በደንብ relate አድርጋላችሁ ስለማሰብ that's why like I'm mentioning this ያ ነው mission ያላረግ ከዛ ውጭ build projects please build projects don't have a to-do app on your portfolio and try to go find like a job or an internship or anything. Not try to build something interested or not, but try to solve the problem around you. I know, but I'm like I try to find something. Even go to Twitter, why not? I mean Twitter, but go to Twitter and then try to find some project that somebody built, which is insanely impressive to you, and not wildly ሊሰራው አልችልም ብላችሁ ታስቡትን and try to take a challenge maybe it might be a week
might be 2 weeks ምናምን ለራሳችሁ ዴድላይን ስጡት እና try to learn and build it በዛ time frame እና trust me you're going to learn በጣም a lot of things even ባጨርሱ ራሱ ተምራችሁ or ደግሞ በዛቸው ለሳምንት ውስጥ ባታረጉት ራሱ you end up learning በጣም a lot and you thought you would. So in projects avoid ይሄኛው ደግሞ ምንድነው just avoiding የሆነ መማር የምትፈልጓቸው ነገሮች ወይም ደግሞ ለመስራት የሚያስፈልጋቸው ስኪሎች አኳር ማድረግ ስትፈልጉ ጭንቅላታችሁ ውስጥ የሚመጣው ዳውት avoid it. Okay, so thank you for the advice. And last thing I think I forgot. አንተ like ያጋጠመ ቻሌንጅ ጆርኒ እና መናገር የምትፈልገው ሶ ሌላ ሰዎች ይጠቅማል ብለን የምታስበው ቻሌንጅ ካለ እሱ ንገረኝ እና ከዛ ፕሮግራም እንጨርስ ካለ ማለት ነው። Okay. I don't think the challenge ይቆጠራል ብዬ አላስብም ግን programming ምናምን ሳይድ ላይ አይሆንም like it's not a challenge it's partly like the part of learning ግን ያ ቅድም maybe mention ያደረኩት እንደ ቻሌንጅ መጠቀስ ይችላል በዚህ ማሰብ ይችላል maybe resource if you are like kind of complaining having the resource please you guys are በጣም too ምንድነው being I don't know like I don't want to use this word again some people are too spoiled እንደዚህ አይነት ነገር ለማየት እና if you have like the resource maybe people are out there are craving እናንተ ያላችሁን resource እና don't take that for granted ነገር እና for some time አይደለም starting from the beginning I didn't have laptop which was a huge problem for me. I don't know. Might not sound as a problem for some of you guys. Then that was a problem for me and my brother. And now I've already like covered it like a lot of times on my channel. That's that. Again, try to like use your resources as efficiently as possible. Now, the imposter structure is that one. I mean, you can use. Okay, there is someone out there who doesn't have like something there, then regardless of that he's working like 10 hours more than you, 12 hours more than you. We don't never try to imagine that. I have like somebody on currently design at the world. There are people out there who are literally struggling like to have like some of the resource, some of the people had not complaining they have everything that they need to be like a good programmer. Then they are like I mean the excuses some of us like some of us we explain but I don't wanna like be too judgy ነገር በዛ ነው doesn't mean like I've done it see the point that I would be some people are like literally spoiled enough to say that like they are too addicted to quick TikTok እና ቁጭ ብለው 3 ሰዓት 4 ሰዓት study like programming. I mean that sounds more like being spoiled enough than like a problem. There are actually a lot of people who I literally like talk to your owner and now who are literally doing what you're trying to overcome like the problems they have. Some people have like የራሴን ሜንሽን ላላረግ ይችላለሁ ለዛ ነው ብዙም ሪሌተብል የሆነ ትልቅ ኢሹ ብዬ ሜንሽን ማድረገው ነገር የለም beside resource ማለት ግን I can mention like vaguely mention just let me give you the worst scenarios እና ምን ያህል privileged እንደሆነ ብዙዎቻችን ስለማናይ maybe that might inspire you guys. So there are people out there who are dealing with family. There are people out there who are dealing with resource issues. There are people out there who are dealing with like health stuff. I mean, I can literally like go
going on like in that mention like a lot of stuff ብዙዎቻችን for granted የወሰድናቸው ነገሮች so instead of mentioning okay I was struggling like እንደዚህ ምናምን ብዬ እንደዚህ overcome አደረኩት ብዬ እንደ ሂሮ አክት ከማድረግ let me just mention these problems እና የነዛን ፕሮብለም ብቻ በማየታቸው even though overcome ለማድረግ እየጣሩ ቢሆንና overcome ባያደረጉት ራሱ the struggles can be motivation for us. The struggles can be like a wake up call for us. እንደዛ ብዬ ስለማምን ነው ምክንያቱም if somebody is like struggling እኔ ያለኝ like whatever I have currently ያለኝ whatever I have ሳይኖረው is doing regardless of that he's doing like እስከ ጥግ ድረስ እስከሚችለው ድረስ he's studying he might be like staying like ዲጂታል ላይብራሪ ኦር ደግሞ ካምፓሶች ሜቢ ታውቁ ከሆነ እንደዚህ አይነት ቦታዎች ሌሊቱ ሙሉ ሊሆን ይችላል ኦር ቀን ላይ ሊሆን ይችላል ቤዚክሊ እንደዚህ አይነት ሳክሪፋይሶችን ምናምን ነገር ፍሬንድሺፕ ታይማቸውን ሜቢ ኢት ማይት ቢ ታይም ፎር ዜር ስሊፕ ምናምን ነገር የፍሬንዶቻቸውን just because they want to use like laptops እና they can't use it like on the regular time ቀን ላይ ምናምን ነገር they have to wait for their friends to go to sleep and then they will use their friends laptop and there are people out there like doing this and now please like when I say this if you feel like that spoiled person is you try to like I don't know try to reconsider and now okay I'm privileged thank God for this resource I mean I don't know but to try to get back to the whatever plan you have or whatever things that you're planning to do with your life. Just a general observation, not general perspective is the one. We are privileged always, my situation. Even it might be like there might be some stuff we're lacking. There might be some resources or some. ያለንባቸው situation might not feel comfortable again regardless of that we always የሆነ for granted የወሰድናቸው ነገሮች ነው አሉ maybe I might have not የሆነ resource ምናምን ላይኖረኝ ይችላል maybe if you guys are like resource ምናምን የሌላችሁ ሰዎች ከሆናችሁ ምናምን ሜንሽን ካረኳቸው ሰዎች ውስጥ ራሳችሁን አይደንቲፋይ ደግሞ የምታደርጉ ከሆነ you have that drive that those people የሌላቸው ማለት ነው ስለዚህ you can be grateful enough you can at least okay this is my advantage I can use this not against the system but against whatever it is like I can use this and I can try to get whatever resource I need ምናምን የሚለውን ፊገር አውት ለማድረግ መጠቀም ይቻላችሁ እና there is a book called ብዙ መጽሐፍ አንባቢ አይደለም probably like this is አንድ ወይ ሁለት I mean ብቻ በጣት አቆጥሩት በአንድ ጣታቸው አቆጥሩት የሚያነበው one of the books is like The Unfair Advantage and I don't advise you to read it because I'm not a reader I would sound the hypocrite like I'm not trying to sound the hypocrite there yeah if you have time try to understand the concept at least ምንድነው ኮንሰፕቱ የሚለውና you always have like an advantage the unfair advantage the unfair advantage not try to use your advantage like for yourself not yeah እንደዚህ አይነት ሰዎችን ደግሞ አይደንቲፋይ እና maybe እነዚህ ሰዎች ወደ ቀደም ወዳልኩት ለመለስ these people might be like the people imposter የሚያስይዟቸው እና like in a good way so yeah I think you can correct I think that's it for then I think I hope like covering that አይ መልሰሃል በጣም ነው የማመሰግነው ያብስራ every advice and ሴል አደረክ ቻሌንጆች መጻፉ አንፋር አድቫንቴጅ ነው ያለው እና አሁን ጥያቄ ካላችሁ አንሚስ ያደረጋችሁ በየተራ መጠየቅ ትችላላችሁ ጥያቄ የላችሁ
አይ ቲንክ የአብስራ ኮመንት ላይ ታይፕ እያደረጉት ነው ጥያቄያቸውን እና መመለስ የምትችል ከሆነ ጥያቄ ከሌላችሁ ሴሽኑን ብንጨርስ ስለሆነ ጥያቄ ያላችሁ Okay, I have one questions. እንዴት ናችሁ guys? Thank you አብስራ thank you ለማለት እወዳለሁ። ግን የሆነ ጥያቄ መሀል ላይ ተላከልኝ ነውና ምንድነው ስፔሻሊ ቻናል ላይም ፎሎ እናደርጋለን ሌላም ልጆች ያደርጋሉና ስፔሻል ኮሜንት ስርም ሊሆን ይችላል ብዙ ሰዎች ያው በጣም ዴዲኬትድ እንደሆንክና ሞር ከገንዘብ ኦሪየንትድ ላይክ ፓሽን ፎሎ አይነት ፋሽንን ፎሎ የምታረግ በጣም ዴዲኬትድ እንደሆንክ ሞቲቬትድ ሆነ እንደምትሰራና ኮዲንጉ ላይ በደንብ ይነገራል እኛም እንሰማለንና ሶ ይሄን ነገር ላይክ እንዴት ነው ዴዲኬሽኑ ሊመጣ የሚችለው ላይክ ለኛ አድቫይስ ልታረገን የምትችለውና what kind of motivation ምንድነው ድራይቭ የሚያደርገና እና ደግሞ ምን አይነት ሀቢቶችን ነው የምትጠቀመው ምንድነው የፕሪንሲፕሎች ማለት ነው እነዚህ በጣም ዴዲኬትድ ሆኖ ኤቭሪ ታይም ኮድ ማድረግ ሊሆን ይችላል ራስን ማሻሻል አዳዲስ ስኪሎችን መማር ማርኬቱ ላይ ላይክ ዳይናሚክ የሆነ ማርኬቱ ላይ ራስን አፕዴት እያደረጉ ፓሽንን አስጠብቆ በደንብ ዴዲኬትድ ሆኖ what's the like the secret እቺኛውን ጥያቄ ብትመልስልኝ መስከናለሁ ያ ጥያቄ አይ ቲንክ ግልጽ ከሆነ ማለት Yeah, I think so. I mean, I'm not sure how many of you guys are from my channel. And if you have been like for a while, there's also a challenge like the Aum Bakar is called WePlus 2025. 2025 come on the cover is for you to start your own project. Right? Doesn't have to be a project technically. It might be on a የሆነ እናንተ ኢማጂን ስታረጉት የነበረው or wish ስታረጉ የነበረው or የሆነ ነገር ቢሆን ብላችሁ ላይፋችሁ ውስጥ እንዲያደርግላችሁ ስታስቡ የነበረውን ነገር ለመቀየር መሞከር ነው። It's like 75 አርትን የምታውቁት ከሆነ ግን it's not technically like that በዛ ነው ኢንስፓየርድ የተደረገው ግን እሱን ሜንሽን ላደርግ ሳይሆን ኮቷን I mean ሃሽታጓን WePlus 2025 የሚለው I'm a huge fan of WePlus movie. That's a weird thing, I know. Some people find it that I'm weird so movie. I've did that like and I've got that lot man that. Good. Try to watch it. I don't know. I like it that too. I mean, you understand the whole mindset. There are people out there usually ተመሳሳይ እንትን ያደርጉ ያላቸው ተመሳሳይ I mean internal interest በዛ አይነት እንትን ውስጥ ያሉ ማይንድሴት ውስጥ ያሉ ሰዎች if you know group solo without follow he's literally he's also a fan of like WePlus I don't know yeah like, there are people Robbie I think Robbie is also like a fan of that you might find it cool even I don't think he's literally like the same like that no? Yeah there are this kind of people maybe የምታውቋቸው ሰዎች ሜንሽን ባረግ ብዬ ነው እና ምንድነው the movie is about a drummer who gives his everything like to become a great ነገር I know it's not like to delusional ነገር ይመስላል I believe in being a delusional person እና that's the first thing የመጀመሪያው ነገር is like I'm interested እንዴት አድርጌ ኢንትረስቱን ቢልድ እንዴት እንደምታደርጉት አላውቅም ግን from early on like ገና ከearly age I was interested in like technology ነገር እና ኮዲንግን ባልሰራ አሁን ለምሳሌ let's say ቫኒሽ አደረገበት እና ኮዲንግ ቫኒሽ ቢያደርግ what am I going to do? I'm definitely sure like I'm going to do something related with technology እና yeah maybe sci-fi movies ላይ የምታዩዋቸው those techie guys ምናምን ሊሆን ይችላል ግን probably like this is going to be my way like my journey or demo my path ብዬ ነው የማስበው ምክንያቱም I'm hugely interested in program technology እና ግን ይሄ ደግሞ ለብቻ ደግሞ ይሄ I mean
without like የሆነ ገንዘብ ሳታዩ or ደግሞ ገንዘብ is a huge part of like the motivation, by the way. I have to mention that again. Yeah, because sometimes like, there are some projects like literally for no reason ምንም አይነት ኢንትረስት ሳይኖረኝ it might be for a company ሊሆን ይችላል like open source project እንዳልኳቸው contribution እንዳልኳቸው might be even like some of my own projects ሊሆን ይችላል it might be a friend project ሊሆን ይችላል just purely out of curiosity ማድረጋቸው ነገሮች አሉ those things የሚመጡት አንደኛ if you are interested የሆነ ነገር ለመማር or በጣም ለማወቅ if you are በጣም too obsessed with it you're going to do it like regardless of payment regardless of the situation ያላችሁበት situation ማለት ነው that's the first thing ግን the energy and the drive is mostly coming from that mindset እንዳልኳችሁ ስፖይል አላረጋችሁም ግን መልሱን ለማግኘት try to watch like Whiplash you'll find it corny I know it's going to sound በጣም የሆነ weird ሊሆን ይችላል ግን the way that guy operates is like literally screen ባሳያችሁ የስልኪ wallpaper is that guy I mean እና he's literally በቃ I mean በጣም አፌክት አድርጎታል ላይፌን ብዬ አስባለሁ like I've seen that movie like a lot እና the social network if you guys interested ከሆናችሁ በጣም movie guy ለዛ movie mention ላደርግላችሁ እችላለሁ a bunch of movies ማለት ነው እና ምንድነው it's about a guy who thinks he can be someone that the average people cannot think of ነገር I don't know how to say it ግን ለምሳሌ there is Steve Jobs የሆነ ጊዜ ያለው ነገር ምንድነው most of the people think life ዝም ብሎ ኤግዚስት ያደረገ or ደግሞ የሆነ እንደተሰጠን የሆነ ፓኬጅ ተደርጎ እንደሚመጣ አይነት ነገር ነው most people የሚያስቡት ግን it's not true ነው እያለ ነበር ሲናገር የነበረውና you are like የሆነ አንድ ካራክተር you're not an NPC ነገር የሆነ ጌም ላይ የምታውቁ ከሆነ ጌመር ግን ጌም ላይ የምታውቁ ከሆነ there is like non-player characters የሚባሉ አሉ which is like programmed የተደረጉት is to do the same thing every time ማለት ነው እና there are ደግሞ main characters እናንተ መርጣችሁ የምትገቡባቸው ካራክተሮች አሉ እነሱ ካራክተርስ are the main characters እና ሜንሽን ሲያደርግ የነበረው ስቲቭ ጆብስ ምንድን ነበር እያለ የነበረው ኦኬ life is not something like የሆነ ፓኬጅ ተደርጎ የሆነ የሚሰጣችሁ ወይም እንደዚህ ነው የሚኖረው ተብሎ የተሰጣችሁ ላይፍ እንትን አይደለም እንደዛ አይነት ነገር አይደለም you can be someone እነዛ የምታስቧቸው those people that you think are great those people that you think are like geniuses of course they are going to be outliers it's more of a philosophy than like የሆነ mindset ግን of course they are going to be outliers ግን those people are not there by የሆነ chance or የሆነ you can be those people አይነት ነገር ነው ሲል የነበረው ስቲቭ ጆብስ ማለት ነው እና he was mentioning የራሱን experience okay I was this guy እና እንዴት ስቲቭ ጆብስ ሚኖር እንደሆነ from the Steve Jobs that nobody knows to the Steve Jobs he became የሚለውን ነገር ሜንሽን ሲያደርግ ማለት ነው እንደዛ ነበር ሲናገር ነበር you can literally affect your life in a way that you can become someone you will never think you would become ነገር እና this guy movie ላይ የምታዩት guy is that guy እና he's an average drummer in some random የሆነ እንትን ላይ ነው ባንድ ውስጥ እና የጃዝ ባንድ ውስጥ ማለት ነው እና this guy is trying to become someone the jazz industry or the drumming history is trying to become like somebody other people የሆነ በጣም እንትን ሊያደርጉት የሚችሉት ነገር or he literally believes it ነገር እና I mean that's kind of like የሆነ the personality I guess እንደዛ ብዬ ነው ሜንሽን ላደርገው የምችለው እና I can't say this right now ግን it's more of like that ነገር okay if I can try there might be a chance ነገር I might not be that person ወይ ማስበው ምናምን ሰው I might not be that person or there might be like a chance that I might not going to end up like those people ግን ምንድነው this mindset or this way of thinking ምንድነው የሚላቸው okay I can literally can become this person so if I can become this person how can I become how ላይ ነው የምትገቡት ቀጥታ
can I become that person የሚለው ጥያቄ አይኖርም ነገር እና ለምሳሌ try to think about someone who you think is በጣም insanely genius እና you look up to ነገር እና what if ጥያቄውን ባወጣላችሁ እና you can literally become that person ብዬ ብነግራችሁ what would be your first question ነገር your first question would be how how in a sense okay how can I become that person okay it's already proven it's 100% already assure አድርጊያችሁ God name ብላችሁ አስቡና if I like assure ባረጋችሁ you're going to become that person ቀጣይ ስቴፓችሁ የሚሆነው is going to be like okay how can I become that person what are the steps that I have to do or what are the steps that ማድረግ ያለብኝ ነገር in order to become that person that's going to be your የመጀመሪያው ጥያቄያችሁ ማለት እና ይሄ ዊፕላሽ ላይ ያለው ሰውዬ ማይንድሴት ምንድነው የሚላችሁ ኦኬ that guy literally believes it he's literally delusional and he literally believes he can become the best I mean በጣም ኮርኒ የሚሆንባቸው ፓርትስ አልነግራችሁም ግን የሆኑ ዋይልድ የሆኑ ዲሲዥኖችን እንትን ያደርጋል እና ያ ስቴፕ ስለሆነ ነው አይ ሚን እንደዛ ብዬ ነው ኤክስፕሌን ላደርግ የምችለው ከዚህ እንዴት ኤክስፕሌን እንደማደርገው አላውቅም ግን that's the reason there is a chance I know there is a chance that this is not going to happen I know there might be a probability ግን ይሄኛው this kind of like philosophy or this kind of mindset is going to tell you okay you can become that person ስለዚህ ይሄ ጥያቄ can I become that person የሚለው ጥያቄ ስለወጣ I have to answer the next question which is what should I do how am I going to get there ስለዚህ ቀጣዩ ጥያቄ ያ ከሆነ ቀጣዩ ጥያቄ is going to be okay I have to work on some projects maybe I have to code a lot maybe I have to do I have to fail a lot maybe I have to start my own business my own SaaS my own startup my own side project my own PR I don't know ብቻ እንደዚህ ብላችሁ ተኩትና በራሳችሁ that you're going to do it obsessively because you have to put so much effort and so much input because the bar you're setting is going to be higher that's the only reason mostly in the የሚሆንበት እና ደግሞ the reason you're seeing this and you're seeing other people not doing the same is because I'm posting it doesn't mean other people are not doing the same the only reason ያያችሁበት ምክንያት is because I have a channel and you had like you had a chance to cross over like your channel I thought okay this guy is doing something it doesn't mean other people are not doing it doesn't make me special it doesn't make me an outlier just because it's because I'm posting ነገር በጣም ላውድ የሆነው ለዛ ይመስለኛል እኔ ብቻ ሳይሆን maybe የምታውቋቸው ሰዎች ማለት ነው ግን this is the reason in movie use please እና ከፈለጋችሁ you can comment እና you can even DM me about like ስለዚህ ሙቪ ችግር የለውም ምንም ነገር we can even discuss አንዳንድ ፐርስፔክቲቮች ማን ያያችኋቸው ካሉ I'd love to hear like your thoughts on that